so asene yenkwan na yene yenua ba fefe bi nkodi nkomo gift boate mame mu ha gift me chiao mpacho majoso na pom te sen mpacho rade adomo mpacho na oso e nya me adom me ho ye papa na no nti ene matimi age adwai na wo na owo aka bi wo ho nti no se ye bepew ewo kro a wote so a ye modi ben mpacho edi ade na me sweetie mpacho sweetie darling and as sweetie papa you okay sweetie free na bai mpacho me friend Sophia na bai Sophia okay edi enti na wunya guy name sweetie mpacho mama me so wo me no na yetse ne stepfather me nana waterfo nti na madam bi wo ho nti no hu me no se me ho ye ne fenti no mfamento no sweetie and the frames and ma wo the frame okay ati ase enu nti awia gift button aka sweetie di nti na wo free Sophia eba ha mpacho de ma me free Sophia me didru ha sei ye abrantie bi abefie besra ma ware nti obehu me na ne meja ene mabusuafo na etwa ehia aware ni mu no na time mu na ne yetwe mpana no me de na nim se mpana se ma se ba no eba ono okunukun tokwa na waba baabi a me ne be ma ne wo no muti medi be 3 days na mo ko 2 days na mikun no be ma na keka na o maami asa akọ enti de na nim se mpana twenti na maami ne den yesa enti abrante ne be me ho ade wie na etu free krona na ye wo so no eba yanim nti ya ba ye no ye boy ne ye me ho ade wie ye be ma ye me ho ade wie edi be na o chimiensa na maame no asesa ne niam kakra gu bag mu ene ne mam yenu aka ho na o maba wo ba ye o se ai okunu ntokwa na one ne kono still na odasa ne kokon na ma so ba ne ba ho ye ware ye ne nyanya 1 month mpo oba ye obedi be 3 days ansa no wedding wo sa akọ nti achire no na mekunu o se ba bi o motene time so na mekunu ko pe dan eden ede ma wo mo na mo kokotene enti eye me maame me nana na ni ne ya o I problem kakala wo hu na de enti me nana so e difficult kakra enti obi enti me ne den ene ne ntina enti me kunu so tutu kwan ko trek eduma no wo ye no ye trek na woko enti se wokọ a na me nana de ne ono no fo na ma obi se won frɛ me ye den emma no na mepa aduane emma ne ndi enti se bia me kunu ko trek na me ma ye fast na me come na ho enti se bia 1 week na ono no ba ko dia na ma ko spend sa 1 week enti me kunu be ba na kama ba fie sa na me ye no enti oye ye no me kunu ka kire me se so ono no ko na sa me so me come na wo sa na ya na dam ha ya dampan enti no efi na kwhye na ono no kwa ma come na ho biem na sa ma come na wo se be se na na so nya aduane adi enti otu kwan wo sa ko biem to ko ye no me da me madwe kra se me come na ho biem etimi kunu na asem enti mo ho sa ma so knie ma be sim niema na me na da fon mo be se obi mfrem ko no ba ya me na na so ba ya mesro pan brana se na do amba dia menye obi ama ne to aduane ma me ndi abo 12 du mienu me ni di ye enti mesro bram se na me de niema gunsom kran kan be si o ana msesa ne ma na me di gu edem na msesa de ma so kini mi na me be si ho enti me ko dru me na ho ne se enumre na me kunu so ye den ebe dru ye me kunu so okọ no anfa ne safa ye den anko ne refi se wo ja ne safa wo fie enti wa anfa anko enti me so ko dru me na ho no ne edum light house enti me so me phone ye den edum ye enti na ma me te barekest enti wo fa ka akọ ma me ho barekest sa numre no na okwa na me ka che ne se o ma ha se yo na me so an frame me enti ye me kunu be se me kunu be fie no na me kunu frɛ o ma me bo na mane se obaye no me ni fie akọ ma me wo so ma me se me dey me ni ho na obu punani so ma me ka che ne se obu punani na obu ani enti obu ani no na okọ den no mo enti e de chia no pa no na ye se ma ase ba ne ba ho na ye se me kunu frɛ me ma me se o baba rekase na bedi nkomo bebi o won na bedi nkomo ma me si yo wate ma me se o mo baaye a oni o ma me na eden aba no mo rade wo so ma makonya mtena se amane o so de amane bo mu a wase ai o baba na wo so ma se ba ne se o baba no enti ne baaye na ya de ne ba se o baba no ngina ni wieye enti ai ya de o baba na aba na ma me se o ka cha o mo se mate enti ye ne me sorry I da jonso aba ma me se opi abonte na okase okojonso aba me niema ana o ma na o ma pack ni nyina be gu abonte na o ma fa me rada mu mpo o mo de agu abonte na efie ma me ha dan ho no na o hu ba bi o hu me nanam no ma me te no abonte e ha dan no e ho na mo be yi niema na so mo de me be gu abonte na dem so kie ni nyina no nyina ka ho esi abonte ho ana ma me se o rada mu no se na aso
na mo ba nam so mo nim bedi nkomo mo nka hwe nkyere mo fitin ya mo ba mo ye di nkomo sa mo de akwana niam aba bi gu abontina mo ba ye kwana nka mo ka kyem se ye de oba niam aye den aba na ye de yanya mensesa fa ngudem na o de ba bi gu abontina ma fo pu se we kono we hye obi aso ntime ka kyem se bia wa se no mo ba ye no mo de niam aye de abi gu abontina enti mo hosa na ma me frɛ me fon se oba ya na wo henfa na msema me wona na ho ma me wona se oh ene no okunu animu na obesi machi oba ha sei oba o se ne refi wamfa ne safo aid anko ofra so phone so phone ne dum na me se wo so ha de onye de omba ha sei enti okobu opunu ni ade achi ye o ka cheme se anope oba se one mo nkomo oba ya one yo maame me ni omudi nkomo mo se wonji wani wie munya ntoba se ne nkasa jo so de me kojo so one mo na mo bi ja egu abontene one mo so kinyina na me se mama sa aye me kunu ena me pe me na phone na me ye de me frɛ me kunu na me se me kunu odo foster me ma me se wo de me niema na wo ma me e de me niema be ye gu abontene na niema na mo de be gu abontene de nti na mo de me niema abegu abontene dade ade na ma ye nti a wo de me niema ye de wo no ma me de me niema akogu abontene o se nti se wo hene fa na me so mo me na ho ena boy ne fa aka na oba me na ho ofa ka ba me na ho na ena me na se abrantie ade na ono ma me aye ne sa no wo se wonya ntoboase ebupuru nani na akodem akokoda ade chiye no wo se wonya ntoboase na omame efrefre ne ye de yehu akwan akira kwan ne yehu akira kwan wie na se ye de be ka no entutu eyiwe ya na se no na se adwaman no kobo yo se den yo be kirekire ma ye den akire ye ne yehu kwa ye be fa so na wo fitin ya ono omame asesa ne yemom de bebu abontene bi omo ha dan enye ni kuro mu ambaji awawe no de entwa yie ene wasenana mesra wo de fa kyeme me mamu di bi ma ye den antwa yie ena me na ka se na me ye de me sorry na me ni mi kunu de enko na me jam na ho me jam na ho ena me ni mi kunu sorry ne ye koye enti me no me ni mi kunu ba ye no ma me di ma anko ma me wo street be ode ne ma na ko me sa di be ma na chiko me kunu ni fie ho ena me di na chiko ye enti me koye no ena me ka na se me ye de me be sna ye de akofie ena me kunu ka kire me se me nya ntobose na de we ade na se ye no ade na de we ade na se ye ne se me no mi ja se me koma me ho ma me ka kire na se o ma ye de o ma me ma aware na se bi me nya ntobose ena me se na atare be na me de be hye se mo no ma me de ne ma nyina kwantare be na me de be hye na me kunu ka kire me se o no ma me pack ne ma no o yi mental ne bi hye o no bag mu wa ma me ehu enti no de me fa santare ne hye for the meantime onim kwa mba fa so a o me koma me wa de akofa ne ma na sa de ne ma na de aba wo de mo ne ma na kogu ma me ho awie ba chan wo san be fa o back de wako obehu so wo na ho no no de me call no ani fie ho enti me ka kire ne se ka me koma me no se chona ma koma me enti me bra fi ne ni nkomo enti me ba fi ne ye di nkomo no se wo sere mo de nyam di sere me hye na ma ankosa me kwa ma me ka kire ne se o ma me metena ware na se biemti no me nya ntobose na on fra so mpanyimfo na yari o mbayam ho ade no no mo fa dwaton koma maame no mo ko fa ne ma ne de enfam bra na mo san sa atare be na mo de be hye no se ntale ndo yi bi hye ne baagi mu enti no menya bi ahye for the meantime brebe no yi hye ne baagi so ma ono ma me pake ne ma no yi bi hye me ntare hye ono ne baagi ya wo de kwan se me ba o de be mo ma hye abrekwa ma me nko me maame because me ko du maame ho mo de ne mo na ko maame ne be ka se o maame mba aware na se bi because the way maame na say ya de no maame be ka se o maame mpran aware ne so nti o maame ye de emba no ho bi me ntwa wa no but say before omo sesa ne ma no ekọ wo maame ho wie ye no ansa na omo ebekọ na na ho me pa cha se na be ma na ba me na na ho yes ansa na oba wo na na ho nti breben ena wo fa watade ne hye ne bag mu because time odi ne ma ne koma wo maame no na wonim se wo na na ho wo fa wo nti breben wo fa sa ne ma no e de hye ne bag me pa cha ne de minim ebre kora otimi yi ntare no mo de ne ma na ko sa yi bi ye den e hye ne niema minim bre koro otimi ye sa de no enti eye sa no me ba na me nya be se ma be di 3 days na maame me ko maame wo baby ode ne ma no ko me nko maame won kan hwe enti se mo ko maame ka che mo se o mo 3 days so ode ne ma na bade ya o be gi aware yo nipa no be gi no ma gi ne ma o be gi nipa ne ne ma ne nyina enti se mo de ne ma na bade ya o mo 3 days o hia ne ba se 3 days ne so na se me maaya o mo fa me maaya odo me fa mo na kwan so e kwan bi odo me fa so bi odo me fa so enti nya be 1 week na no mi kunu fa aspo bia e den ko me maame ho ameda so boy ne ho ama ba me boy ne ho ena me maame ba akromu ho adankwa me bia me boy ne tsene se obehwe se me boy ne ho a obi ma ne hin se ma ba na me boy ne ho me da so ne boy ne de mi kunu ne de e da so ho e so boy ne me kan hwe ye de en chiro mo ena maame si maame so odru station won no hunu mi kunu ene ma ase ba ne ma ase be ma
say na me kunu say opedan ma ase ba no ma ase be ma na o hia omo so o hia omo no say o chia e o so chia omo jesu o say afem asma me kunu fi no omo yi omo no bi atwi na ni se do omo hu no chia no omo jesu no obi atwi na ni se de wonnim no ba bi omo hu ne ba bi omo nim ne ba bi a na ma me so o ka cho me say krachi me ba ho me ba no nti no a o de ne ma no ba ja ware na o de ne ma no ba no ma me de ne ma no ba no me ba je me ba no de na ko because o de ne ma na aba nipa no soso no o de ne ba me hu nipa no ne ma no mo be ka hwe so nkire me enti ma me so no mo yi na se me so me firifie e ba bontene aba beta ade akofie na me hu se ma me ene me kunu ene ma asen o mu gina ho mo e de mu yi enti ho na adam kwa me police fo no ebi ewo ho na ba akominim no frame no buta me say e de asem na me kirechire mu de course nyina de kire no say na wagimi na woni ho na se bibia say wo senka wokunu nyanto wase no wasesa woni ma de akokugu ma me ho ye baby mo ha dan wagu ani mase enti wo bae ne kani kwan senka de be ma ne beka bia no tie wo senka wo ko ma me wo street no san babusia na wo san babusia no wo san bi na chi betina se na so ma me agimi fo enti di wo ma me achi na no ma me wo so pewa di wo ma me achi na no ma me fa kanko na ono ma me na mu no ne abusiafo ne san ye de embra na me di ma me achi na me fa kan ye koye enti ye koye no na wode maame bi we fie ho an ye ne netse o ye SDM mpanyimfo ni bi no na o de ne bae na maame ka che ne se de se o de o maame me kunu de o maame ka ho no mo ba maame na o di akire sane man de bae na o be sane man de kwade o be ba me ne ne ma na ye de ya sa akwa akotena me kunu achi ye se o koye no ma se ba ne se on de o mba ne emma chena anya de so be di me kunu achi ama ba sane man de ne ma na ye de akọ enti akire no sa de ya so mpanyimfo elder ni we o SD ani o do mbae na maame kire mu de me kire mu nyina kire mo se so de ba me ma kwaware na se bia mu dia ene ne ma na sa ko be ma na obia mu dia je se o maame na mu no na one ne ba na sane man de bae no maame ne gitum na oba na obe pa kire no sa be fa me ne ne ma na ko dia sa de wote ase o mu aware no maame ase o me ken 8 years ni so mo be ba afi ba kwa ba enfie menu aba enfie miensa aba enfie nan aba enfie num enfie nsia enfie so enfie wotwe omunsi ho e me ka hye enti be abosumi mienu ne me ho sa na fo kenene me pa cho eye sweet ni na me sem pa cho an ye kasa free SDA Fernandez eye wukunu Foster na me se o se na wari asem na egu ye dada no asori mpanyimfo no ye ntimi ntwa nhia me kan ye na me dem ye elder foforo ama ba elder na no ha se ba akono na o so be hira so no ye na free ha dada na me ba ye no wukunu ha ma adwene ipachi me ba ha se no wukunu de ha ma adwene se ne elder na nka na wari asem ayede ama no 8 years na elder nka na wari asem na ma no enti wode ha na adwene enti nka o frem se nka me bra sa Fernandez asori dem wo na de hobia mechire mu ye de enchire wo mo na me frem ame wo fon se na me ame kan ne koye na me ba asem nyina to fa se de me kan yi echire wo mo na o mo se enti nka mo ye de o mo de SDF mo nwa aware enti no nka mo pese mo ka me ne be ma ne ye de ebom na me se da bi se 8 years nie se elda no kro obehira wale no so no kro firi ho na obaye na obeka asem no so elda no koye a ma me ka se de se elda no kofa boy ni ma me ka ho no mba no 8 years ni ma me ne mpene so se ma me ne pene so a enke elda no kan ne so foforo kan no ka ma me ne bedi o machi ene o ma ba ne te ma me na ware na me baye no ye den o mpene so nti se 8 years ni me nya de se me ye den me so me pene amama ka ware asem ne de e wa ha senti me de me ye den me mpene sa ware no emwa sa elda no okwanya na o hira so e ma we de wonsi esi na mo ma me ba mu na ma me se me na me koma ware ndi onka bi enti me ejina me so nti de me ka no ene ye right because na me kwatena ware na se 8 years ni enti won ntimi nka bi na mo ka se ye nkwada so nwa ma adwene na wo chie ne yaba na wo chie ba na me ka chom se me gina de me gina enti boy no me ne wo ho no o me sika gu me phone so na o twen ye wo yi bi scan free no me phone me wallet so no me code enti se wo se ko yi bi mu no e na mo block no enti mo block no na me ko yi sky ye se ya block me line me bo money line na me frɛ me kunu busa ne se onya phone wo hi a 8 years achi no se kwa anya 8 years na achi na me ne wo ho no e na o fa me phone no na sika da so na o yi me sika no mo wallet enti na wo se ko yi bi mu e na mo block ne line enti me ka che ne se sa me sika ne de me fa nche me ma ade anya de me fa nche ne da me me sika enti me ka ye ko bible so me na me ka sa ware ne me mpene bi mu na da no mo kan ka se okwanya na o hira so enti me mpene bi mu na e na me kunu ne ka che me se o fra me phone se ka che me se eni ye sa ade a sa me sika na me ka se wa yi no me phone so no o de ye ton sa no akoko kire
na so le mpanyimfo ne say me say awale na me ngwale bi ne me de ne nsan yede abere no o de wuwu sika na ekoton nsa snap no de ato snap no o de ato snap no akọ kyere na so le mpanyimfo ne say me no na me de nsa no abere ne say me ngwale awale bi abere Maa Akos asem na enti sa enti wuwu sika no a wo so ontua ma wo no say sika no de be ma no de koto snap so de ato wo de ato akọ kyere wo de ko kyere so le mpanyimfo say wo na wato snap ne de abere no sa wudi bejaware mpacha ane abra de kora na ntisa o no maame sa evi says e bibia kora begu kora na wo sa o maame ne obusiafo no bejawale no mo amota awale na chi no meme na nam say be ma bia ba me na nam say me wokunu sa awale no yengu na amamle kwanso nya de so mapena so ama be ma bia den abejima wale Maa Akos be ma bia esa obefie ho no mai de mo pam be ma ne say me wokunu amamle kwanso ye den yengu awale no enti meme na nam ka kira me say sisa be ma ne abusuafo ba ne atwahia se de atwahia no na amama kwanso no omo se onwale bibie mu a omo ti ase ne de won sam no so obesumia na wasum na ko baabi na so kom baabi ti Maa Akos na me tena sente na me hwe TV na me hu me number na me frɛ na me se me yeden me de ba bedam ti me ba hase a ma se me nyina tie enti 8 years achi unana mo da so twen se be ma no fa na abusuafo mra fie mpatwan 8 years achi mpatwan be ma no fa na abusuafo mra fie me kan kire wo se won pa obiem mpatwan be ma no a your friend simple ohina mo foster ya 8 years achi wako ezia sorry panimfo ho akoka cho mo se osan pena de back wo mo meka ne san bra ena wo se wonya dan me say 8 years die anya de say 8 years die me sisa ase fala sa die me nti ase ti me kwa me ma omo option say if say sen ka wale ko ba betena ase bi mu a 8 years me de bia o de me bo bi say 10 cities on calculate 10 cities no 8 years what me calculate sa 8 years na 10 cities no de ma me ko hwe ni pa no eka aware ne ma betena ase ana mo ka kira me say ai dia ka na emo ho ban enti no ene dia onka mo sra mi na me se ne sa dia o sesi no mo kasa mo sesi no enya adwuma enti mi nya adwuma wo na chese be ma no 8 years achi nyina no oda so do anase wo ko ye no ensi ye no se baba mi hu ni se agen na no mo bo mi hu ni se aya agen trick enya pe no pe bibie mo but aya trick na o yusu sa omo no beba ni mu abeka se ya nwale ubiem enti agen nsa na yakasa abusafa kasa na sum no enti ono no yusu agen kase sa na mi hu no ono no yusu agen e de beba se do pe bibie mu no enti na ka me makasa me mpe na che so makasa me na me se me mpa sa aware ni bi mtene mi no meji aware ai ti ni bibia de ma o asem na se no ene ade no wan shedan kasa ane ni enti de omo beka woni ma kaka so mati mi doku no e foster nana be me na otobrosie o therefore wa ba mati mese ya ba na feki yenhwe se de wo manim be ye na yenhwe mu worry mu share we because as a be ma no onyi woni sa pacho mi share ne wo o Tuesday enwum na o ye launching o so launching ne cassettes album e wo barikese ho be bia na mete no e na o be invite me ne me maame nti maame nti manko e na me koye nti me koye no na me o mo pon na me ba no e na o Tracy me be yeden e be je me number nti number mu na ankomodi de se be bia na mete ne ye side ho aso no boy ne so yede eti e na o ye no se o ne mbetena o be wale me na me se sa na me koto maame anim se ma boy no na me kon lunch no o se na ne jime hu na obe wale me na maame se sa enti me so no that time kana me sheda Andrew e sheda nya matured sa but na afena na me ko 18 na me nya 18 years no kra papa no wie school na wa wie adwuma o se na me wie that time afena na me wie GHS na me nya to aso enti wonu ko na dwe se nka obeboa me ama watoa me so e we but me de netra na time ma results ne buy no catch me say sikasem ay we enti no wonti me nya we enti no komodidie mu na eye na de aware yesem ne yeden ode me ko SD o catch me say me ko ja na camp SD camp na mo ko camp ti camp no mo no na ode me ko na ye ba na ye ko na ye ba na ye na dwen say ene sa de o ye de o be me ho ade na mo ye o ma me wo dibre bi a enu nto okoye lunch no be invite mo anase na onimu dada woni mu ye free a wo be invite mo me pacho because nipa dos okuro ni mu si den na ma me kwa no be invite mo pacho me das pacho ne ye ni mo dada wo ye krom asofia saman ye ni mo dada na me na onua ba ko a be se me na me ne ko school e wo
JHS ti no onyime. Okay na eyasem mo worry ye no edi sen ansa na osesa wo niema edi akoma maame me pacho ye worry ye no edi be say 6 months 6 months no ti mo worry and lasted for only 6 months 6 months no say mo worry bosu mi nsia pacho 6 months enrafe enrafe and o pake wo niema de koma wo maame say why ye den waso mo kwema me so mbaye no say o maame ne say wonji ni oba no me hu se wonji na ni wie ya say ande asema maame de kan no enti ji na me njima ni wie na no me pesa ankyerehye bo be kyerehye ma kyereh me se ade ani gie na me nji wie ye e bia wo pepie me ba che na me pani gie pa mani gie da na me pani gie pa so maame o maame no woni mo area ho say yes oni se me jima ni na boy so ni se me jima ni boy so ni se me pani gie enti me no wo ba wa me ka che ne se me die se bia do vas day ni Christmas there was all the me pie because on the no aye no ho as the anyum na otu na so mo aye mo we but we slow poison why no monyo okun ohun no san krofo ni bia oye omo ya de ohun ni bi but na odi wawu oye san krofo ni bi enti me de me fancy me de me ohun ni say me no me pie na wo pie kwa dan say bia fia so na bia yakotena ba bi enti ane kra ma ono no ade a me pene ma no be ye obem ha say bia vas day dru e ma no be ye onim say me pe enti say adru sa occasion na say o kam hye dem ma mani nje because ma worry mi so mo de ba ma worry mintim ni obeba foforo bia ye dem pie na mintim ni na mfo e wasa me no na ko because mi se me na mfo akra kwa na e ba ka say bia say mi ko ye say nti afa otemase a e bia du vas da no de ma ye da akotena ba bi na agige aduane amame na yate woni etietie nyuma na ya ba fie nti no maame ni mo wo wo pie ye no wo ka sa wonje wani nwie ye nti me pa che me de ani gye de me fansie me de ani gye de me pen gye me fansie no wonom be like and so de me nim akọ no me nim hwe ye soft drink me de don see more malt okay nti so me basa onya basa ojire oh me pie so me nya basa me de soft drink me nim akọ no me nim bi da what's na faster ko lunch ne nyom wo bonyom ne nyum ya obon e bi ye den asi aseda ne de woni moto ukuru nyum woni moto na bio woni na kwa ezie no mi ba chom ne ko ye na woni ne nyum ne tuwe enti na woni ezie for him ne bi to mpacha into ba kuma me me sit them and come for me rise way wadoye doswo wo she sopa ne bambo waye mu jeni winshira me sit them and come for me rise way wadoye doswo se me shenia waya me to mirentiasio me say them and come for me rise me ray wadoye doswo ha bravo wa ya de pa na say ezie no woda so ko na wejai me fa cho me jai adentia mpacho ame awore ntina because okacha me say your mama no so one kwezi na o ma onware ntina e mama e den nti o mama no so yezdie ni mpacha ye nkodo na me ye nkodo yezdie ni o mama yezdie ni ho okay ntina akoye no but before oba be hu no na wo kwa asore ben that time na me mama kwa assembles na me ka so kwa church of Bajiwani because wo Jiwani pass o ka so Jiwani nti na me ka so kwa church of Bajiwani na wo kunu no obonwom no sa no asdi anwum no kikin wa ya wosa me sapa kwa na je fasa sa na tie hey yeah mama nasre zana je boko wasa ne de da form sakura do de ha ya gwa kontena bi ase ya hrabo yes nyem okay na yenhwe mupie mu kwaji moni ni ade ye bonyo musa ni ade mu ne mema na san meni me kunu pia aha satam na na wunware na na upie no
me pass o then tikra ma me pie enwom no mo bonwom na anka me sa no ne titiri nka e ka don simon nko ade kura senka ma ka metima to bi wo fia no asa no me ma me o passa okay ayi ase nwumo ebi ase nwumo so nwumo me kwa asole dem a ade obi ade humi asa ti ma me kwa asole a wa humi na chese ma ansa na chese ma asore asa be pa na ni me say favorite asa dey azonta akaida ayadan ana ya bonyo ma o ye nyina ya mfanyirem na me say me sisa azonto no azonto I get it. Wo be mama sa be wi ayi azonto mitimi de sa no me ma yese te say de mi yi no ya wi e be sa wa te ni pan so yo me okay enti yanko mu worry ye ukunu si mempie woni nua ketewa ana obi a obetumi akwakosom wonana na wo watena fie sede wukunu sika no because wo ware be ma wo ware nana obi anu anu be wo nana ma mpacho dabi na ne wo ma me nkotena wo nana hwai because wo ma me so no wa ise no wa ne kunu ajai mebo a me fa da free enti ya den no ne ma me ode ne ba wiase wonu ni momu nkonko sum ne ba me nkotena so ne mu kakra na wo ntena wa ware ase de wo hane say me na ha adwen kakra enti ono de ne ma no ma ne de obi antimi eden de akoye ase abusunya asem de obi antimi mben no de ade na akoye no ya ne yemu ba wo ba me ntumi me wo ma me ni nyam ma na me ma ni so ba ntse say obi antumi me no wo ya karishika na wo ya karishika do de ba ye ono wa kwa na obekọ anything because me ntiase wo worry yenche abusu mi nsia na problems are starting about worrying because of one another. How? Gifty. Mama. How? Be man se menko. Tina fie because any penny masamoka. What's wako ya na meko? Adentia. Chiremu mentia se. Ko se wako ya na ma na so frɛ me so na so frɛ me sana. Mintimi ntina e wase me de meko. Because I say adam kwa me na so fia so de na ben. Timi ya na mafa ka wukwa da ho ana akoso na wi a wase aba betena wukunu fie ebi wo ha me kwa dana me ya de ma na numre na mitimi de fa ka na ma ya de ma ba me fie na ma ba beda ho ebi won so a me ya de me kwa ma ya de me da because me say bia ade anchi ma me kunu ye de embai onyam bai ntino na mada okunu bu okwa okodi sen obi wo kwa timi di 1 week 2 weeks ade na sa da no se wukunu kura se menko na se wona na afre we emergency ade ntino wan kan che se we de mi wura me sraw wosi ma me nkode na so mi na afra mi emergency nti me kwahwe no na masa ya ba fie sisi e ka ompene obesan me ka ompene o sai waso ka cho na se wukuru se ya de ma no what did they make an say o sai wa no ka cho na se mi kunu se menya de ma no because I say aswoden ba ho kakra I don't know for doing Funny them and shut them dum no because that day na dey bebe chine ye dum light wo ye ho san na kwa me we dum light wo ye ho san enti no me ntama me come na ho kwa na battery no e bi shada e de eni so na sa da kwa me ye line na ye sofia line nyina ye de e ye pe enti me kodu me na ho no na battery wo so ye kitue bi ni ye so light no Gifty wujidi me patron no cross Gifty me patron me gidi pa wujidi me patron no cross pa Gifty me nyini oh me ne cross pa na me kama makos me ka bibia no cross na me kan de bia nwumre wukuru ko trek nwumre ya mo mfram ho mo nkomo oh ye frɛ ho bonkomo obi ho no no kɔba kra na obedu no abere okay enti obi ofra oba ho te se wadidi si ai na owi a waye de wakase na me de o ma bere okay enti sa da na nwumre no ya wukɔ wo na na wo na wonim se wukunu betimi ya frɛ wo na nim se me kunu betimi afrɛ me but that moment no ya dum light me phone so adum ye hia enye yi wukunu number wo trim hey Gifty ade wukuru yisu lines dodo asan na ma ni mitim no best there o touch chip we na o ji we film no o touch chip the chip there eh no kwamba ase me di tu na ma mebra no best say o yisu no we ato o na nim de o de chip ye ntimi de na number there ntimi nka otrim ntina wo ntumi nya obi afon wo ho enka nchen say bia foster sa wo frɛ me na wo anyame a
off me phone no edrum ti ma ye mo nhyehyɛ when to me and for obi afo na mfrɛ no because the number no trim gifty when na no any phone me na na phone me na use phone say na when na so phone no mu oh my brother phone ndum ye ada no afa free kuku no na me kyerɛ sɛ me phone ndum ye no me na me ni na number na nkasa enni me tiri mu a metima yɛden abobody afrɛ no enti tia enti sɛ wakɔ baabi na wo hu akɔ kyerɛ wo ɛne pɛ ne number baako bi a ɔta yi so tu tiri mu enti wo fɛ na aduma enti wakɔ baabi na wo akɔ kyerɛ na bi asɛm bi ato baabi na wo pɛ bi afrɛ wo kunu a ana wo bi ɔbɛn wo a wo ni mu kunu phone mo atwe mpra sa wo na twe na number de ma nkyɛn mu tiri mu da mo twe mpra bɛ sɛn mfie bɛ sɛn na aboso bɛ sɛn me na twe mpra bɛ 8 months oh when ne twe mpra bɛ 8 months ɛna mo worry nso mo nya 6 months mpra twe ni 8 months ni aware ayi ni nyina no bɛ ayi 1 year 4 months ni nyina 1 year 2 months ni na wonni wo kunu ni number because na e bana if you na etim no ye ho no na ne bana boy ye dan na nim ti na ya na number na ye den eguso the number ni de nim tirim enti wo pe okuna frɛ no a wo kɔ hɛ bana no so sɛ bia me phone bedum de na sɛ me pɛ sɛ me frɛ no critical me je obi phone na de sɛ me hwɛ bana no na ma twere enti ade a chen ye ansa na wo kunu ebe fia na da no ɔkɔ otu ne to na nwumrɛ no ɔbae na ɔkɔ kɔ di bɛ sɛ 4 days na me kuna kɔ di bɛ 4 days enti wutra wo na na hɔ asom no 4 days ya da na me kɔ ye no NDS o hwɛ da na be ka ma 4 days no no baba na me kura me nim sɛ ɔno ka so be di 1 week enti sana na ma no so asa me kura ka sɛ obedi kɔ no gift can okra baby gift can okra baby because wo can say bema no ekɔ ye no e na wo kɔ wo na na wo bema ne sign be see we chika sɛ we jani keys me pacho enye adana no sa adana no ka chem se waje ne aye me ka ne se ono no ekoye no is case we na de buy no mo de ne ma koye no case ni ne de no de mo de ne ma ne koye no eno na obebe si machi a obaye no na me ni ho eno no nya se bi adana okoye na sa adana metu a me koye no so nti ase nya adwuma ma me de na obaye no a obesesa wo niema e de koma o nana no na wakɔ trek na ba enti no na ehimfa na obi a wakɔ trek ya ba wo ba fie die wo jani keys wo trek ho enti wo se ho no wakɔ fa ne keys be bie ne do me pa choda bia nya sa en na o kire me se o kra se wakɔ trek no me wo mesafo a enti wo se no so wo ne safo a if say bia wo ba fie kwana me ni fie a o de be bie enti wo kɔ ne refie ne safo a na o jani fie sa na de ne tie Daddy, and to say mema playback. Gifty, ma so no wo ne sa no aye kurenkure no. And to say mema oba kwotwa sabia ye ho ne mabo. De me ti ase ne say be ma no call ye no. Was say by ebesi wachi because was say waja ni keys e wo ho. Sabre no meba, sabre no na won so wo kɔ onana hɔ sada no abema ne besi wachi na wo kɔ onana hɔ no yedum light e ma wo phone no edum ye enye ɔkɔ trek no a ɔba ya ne yese waba me kyerɛ sɛ enye ada na ɔkɔ ye na ɔja ɔsasa na chiba abaka o ene refi wo ho gifty ene bia enye ada na ɔkɔ sa na aka no e pa hwe enye ada na efe ne sɛ bia maba e bia me kɔ baabi na me gya me safo no masaka no maba be fo pa hwe na nyɛ sa Gifty, baby. Enokre bi asie wo baby. Kanokre bi e wo mfa kire me. Enokre bi asie wo baby. Maa Akos, no kana na me kan no. Because ye hwa de. Se be ma no kra akọ ye no 4 days. Ene oba ye. Wo woki. Wo gya no ho. Di enti na wo ki no wodi bi kra akọ. Ne yiri wo fie. Be ma ni nimisa ne yiri wo fie. Eni nti okọ akisi no wodi bi kọ ho akọ eden. When so obeba na wo kwen me pa cho ene de say bia obetimi kra ba na bia me kota de wabonten because nti say ade wabonten I was say obi ene prono right inside because me na nati mom de so onko ba bi kra na me pia me fa me king because bia me fi krom asa me meba no na wo de bia oni fie me friend no say bia me ta de nti wo say me ba me de me king eden esi eni bie nti ene de na obi a wona safo a nti wo ko ye na wo so kodi sen odi 4 days 4 days oh nti 4 days na oba ye no ena wonya ki mfa mi a enu nti wo bu puno nani
gifting asam no baby ya rema me mame say me sa obiem say woji de say wo ko onana ho because enfifi one de I can't think far enfifi one gifting enfifi one ehele fa na akoy Maa Akos ne korase na meka no say yanka sa ko be ma ho e bia wo pie man pie that day dem kase me pie ya na me boa man pie se me pie ya meka che ne say bia me yeden me pie that day ne die man pie me na ho na me yeden me koy enti mama na kora ka che ne say na wo so nya ntoboase ade che ne because obu prona ne dia wo so nya ntoboase na ade nya che ne die wo yeden wo tobo ne yede ye hwehwemu ne yede ye hu na mo me na ho ba me na ho e be to me na na wo na me wo I say bia bia 3 days no 3 days no wa bia wo call ye and bia 1 day no a wo say bia be ma no 4 days or be nti wo do call wo na ho Maa Akos da bia anya sanity ojidi mfa chonya me no mfa anya sanity ojidi mfa chonya ne krasem na me gifty Maa Akos ne kora pa let me trust you Maa Akos asa me trust no ya we ya break me trust no Maa Akos me break you trust no Maa Akos ne krasem na me and because me the wo catch me earlier on no wo ka won sam no the wo ka ye no eno na me fa me ma me kra frame na na ebusa ne say oba ya aba me no say ai me na me ka so me fa ne phone obi mfa ne ma me na me nyi obi ma ne ntadwane me ndi na oba ya enti ne kunu kra ba ha say ama ma no ama maka asiesie say wa anya ade say ade ntino no ma me enne wo edi na chi no wode ne ma na ede ba ti Maa Akos ma ko be bia me na ho na me koye ye hwe se wo na ho na wo koye a on se enye day na wo kunu besi wachi na se eye wo na ho na akọ spend this 4 days no a na wo kunu ko no ka kire wo se de oso be ba na ben obedi say me kunu ka chem so obedi be 1 week no aba that day dey say to see ebu how timi ka chem say me kwa bia 4 days me ba ebu ho so load no dey kono timi ka say bia 2 weeks because wonim say wo kunu empene so say obekọ na ho so ko trek ya entine say wonim say da say na wo kunu be ba e wasenka a day before dan o de beba no ukofie obeba chena ene na nka ukofie se be ye oba wo hunu pokura se okoba bi wont na kopim se wukunu ebeba nti wo fumu besi wachi Maa Akos mpacho hon de Matias se hon de me yemfo so because waka chem se hwe na ma anko no ena ono no wanka chem se na mnim se 4 days no no ba because waka chem se 1 week enti na me nim se obetima ida afumu ida aba beduru saa anumre ne saa no ho no de ya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no eno a ene waso eguso a wutie no ewa kuma 87.9 wo hwe bi ewo Onua TV all over the world so ena Rabi 1 TV so wo hwe bi ewo ho YouTube wo be hwe ewa kuma 879 na Facebook so wo hwe no akuma 87.9 TikTok so esu ewo ho grida ya nya asam keto enti ba bia wo bia no TikTok o Facebook or YouTube o bomodia na ekoso share efa maye na SPC Truck Point drink de no kwasam say ya drink a drink ya enuane nuro ahyemu ma vitamin C drink a yefa ye flafra wa bia kala ne honiema yefa enwo mo drink ankoda no bo manum tomtom na mpanimfo so epe enu nti engagement o birthday party no we ye no wedding no me pacho o drink a wo be serve wase no manenye SPC Truck Point drink na chese wo mu ko nyina ne do ma no na drink bia me kono me asomasi program ya se eni eja yo chane soma me se SP Citro Pondrek no wo benya bi wa M Osia Koto Enterprise Adum PZ Mom Press Royal Ventures ewadum na such trading enterprise wo mu abinchi VIP parking yard ho na Pedro Frabo Ventures so ewo Ahinsai Estate frenetu bi ekoton frenetu bi ekogu fie na monom na de pa wo fia oye fre 0249 017302 0249 7302 Royal Joe Park Natural Clinic and make am for the ama wono ye bibia ye natural enu nti oba ya ode puatra wo so ache was ma metritia enko mesra wada watritia na enko akọ Royal Joe Park Natural Clinic ho na wo mo ebebo tutu ode po ya de nyina se esanse eho na wo mo a specialize pa afei awo na wo pe na se wonya bia ba bia wo bekọ eye Royal Joe Park Natural Clinic wo be wo awo nta awo akire eye tawia ne ho nyankomago ebuo kurukuruwa ene ne aka nyina aka ho wodi hie bia tonsam tentan duabo ana huhum wade mu nsensem ayesa bede
ene bomodia ne frɛ yɛn ɛwɔ 0246 18 90 21 0246 18 90 21 0246 18 90 21 na ɛma onsa enka ebi na mom SPC short pound drink ne de sɛ wo pɛ bi atu a ɛyɛ 0249 01 7302 0249 01 7302 na ɛno so wakɔ akotu bi okay enti no sɛ wo kɔ onana hɔ a ɛyɛ wo kra wo maame ɛka kyerɛ no sɛ ma me kunu ɔkɔ trek ma me afrɛ me kɔsom no me pacho ebi wa me kra no ebi wa me kra no sɛ me nana sɛ o ma me afrɛ me sɛ membra ebi wa me kra no ebi won so me de me nkra no ebi won so awon kra no ti sa dan de fun wo mu enti wantu mi ankra no okay enti yahwɛ ebra wa fa okuna chida pacho da bi ne tena ya no ujere pacho wo fa na chida na wone meka say time na me na twemp no hu me na me twemp na me ni obi yeden e wo ho time na no hu me na approach me no ne de ho ne de na me ni obi yeden e wo ho approach me no but apart from that time no na me afa na me share okono ne ka so be ware me no na me di onu suban ne compare ba ko na ana me hu say e wo say me fa me kunu first no ana me ni we ni yeden e giant say bia ho ne de a ho ne de aha na se me wale ne de o ye me ho de ne de okay esubana na wo foster ho a e ma wutumi ja sa o guy back no o ex no na woni na tena for how many years na me na tena be 1 year okay and na wo hunu foster no so edi say ansa na wo hunu say obeya achen wo ex enu ntu uchi see no over wo ex me hu foster me de be bosumi mienu na me de study no hunu say na ono no so ban no ye ayisene sa many pa so ban e de na no ye oh starting there na or dance my papa did because so timi bi wa on say gbe nkamiti no gusi say no ono atimi kokoro ma o timi hu anwi no ayeden no ato no de abreme se me fa ngeden ko bom tino no me ko salum no yakobbo no atwi aka nti ho no me de pe na asem yeden e wo ho o timi hu nku amesela me nku ya asa kokoro ma oba no ato no de hye bag no de abreme oba o se nku na ayesa na enyi na be ma ba ko no ne sa chi aden no stingy ahun Tima me hu be say because they will see can na ne search nya de no otima miska na ne search nya de but na the way ni ye no kokoro otima hu na iti we no ato no da blame but na we no nya sa de ni bi en kire me tina ma be hu say we ni ye we na me jai wo ye romantic no you romantic Tini nyina ka won na ma di first na chi na jawe. Okay. Nti anu no die saa ho ne die, odi ka pa me ne die, ho nda me ka se bia, na saa ba me ba na kono. Me ne jawe straight, me na jawe straight, e di ba busu me mienu. Steady ye no. Na me. Nti na wo date o mu mienu na bo. Na wo date o mu mienu na bo. But we see wa adwene pi no. Na me se me ba wale first na me ja. Me ni we twa so busu me mienu na me se be bo am no. Na me twa. Nti wo twa we ni so no. Ucha we ni so no edisi ansa na first be ye ho de enya be say 4 months kan ho na first be ye me ho ekwa be na fa so play wo mo bra na first enya nware ye no wunya nware first no na wo date wo mo no kwa be na fa so play wo mo ma nche wo da first che me ba ko no che me ko ne ho boy ne ho ba no che me adan one wo da no hu se foforo emu ayetro kan na David wanya sa se me bae no me the phone to silence nti se me ko mi na me ko kudwale nti no ye na ofa me phone no nti no me scores no to ye no yi number no call no phone no ofere na onya evidence no okay all right ahaya Akoma 87.9 na channel so say Facebook YouTube ni nyina esu Rabi 1 TV Onua TV ka ho mo warrior no na wase ba eye foster maame na wopene so e pa chewo me makoma mu ne de me de na me hu ne se na maame ne den e pene so but de na amanfo no e kan de na me metin wa chire no e chire se maame ne den e pene so e de na amanfo kan wotin chire obi bi catch because boy ne ka so be me ho ade no me te se me amese wa papa mpapa nua ba busua nya papa nua ba ankasa but busua no so han dan wo baby arekeso no ma se ba na ka che ne se on the aware no on the on pene so
enti me de no ye de me de wan kan sim anim sa wale no ye de on pene so ye de e ma me wale ne ba no na ma seton etsew do kono o ka etsew ne nsihu ene ye nkuruma ti me so na pa firi me ho na ma konzongo akopra ne ho atwitwi ne mokwa bibia na ye bibia wi ansa na ma ye den abesena ko me fie ti ma se ne de no enti ma kan sim anim se sei but me ma se ne de do no ti me kan ne se usha ten kakra mun to mu bo munye kakra kan kakra na kwa ye de waye wo ho ade na sese de usua dodo enti se na pra na ompene so na o hyeda ka kire me se me den me nto me bo na me den me sua enti obaka odikodi nkomo ene mo nipa na ye den be ka kire me maame abre ne ma ware awie da abre ne yenya wale ne ya hye date ni nyina awie a ne ye be ye we enti okay alright na bema no foster ba ye na wo besesa wo niema wo de bre wo maame ene wo niema wasan befa wo free wo nana ho ekọ fie 8 years no awunya ya ansa na one SD from penny for sign eba back no ofa bema ana onye obi awo me da me kanya me se no kono no wafa obi ono obi awo baako wasa na obi awo mienu 8 years no 8 years ye denti mo no obi awo true me so me fa obi enti oba ye no na nipa wo bema wo abrabom tam oba yesenka wo sign pe no na wo bema wo abrabom anenete dabi so onna na eba na me na me ka che ne se mi obi wo ho na aware no ye ngu no 8 years mpatwan 8 years ngu na me na na ti mema dodo sign ne ba 8 years ni mu a wo na naka se wo bema wo kunu wo ho enti no omo mpene so me pa cho bema miensa mema miensa ne baba ku bi de oba straight oba straight oba fie oba ye no e no se opese ko be me ho ade e na me na ka che ne se ma ware na amamre kwanso ye den yensiesie ye den entoto ne ma e ma ne ma nyewe nti e ba sa na okoye a no mfre me biem ana de to so mienu so ono so ba because me se me ti ase mo nipa no kwa na se me nipa no e twe koduru ba bi kra sa de kra na ba so critical to awale a anya de so me pene so ama be ma na ye den awale me DNT because of say yenya omo se me na se ne mo fa mo se yenya amamla kwanso boy no mo mba ma yenya amamla kwanso me yengu no ya santini na first answer first ya santini okay enti sa 8 years ni nyina no wo nana ene wabusuafo wo maame wabusua panin wo mo beta wade na chi nyina atena ho a wo mentuo na mo bia twen se first beba enti sa 20 years na first amaya wo mo entuo na mo bia wo mo ne wo anko first abusuafo anko bi so mo se wo mo ka se o mo nkotwa wo mani mra no wo mo mai enti wo ware wo na onware obiem na wo hunu foster sa 8 years no because mo te ben na wo hunu no no so hu foster ebi wo ha kra me be nyame sen kan ko ebi wo kra be me ntan hia ne sa na me ntan hu ne sa na wo hu no na me hu foster sa na matete se na wa ase edan kra wo no foster demo no wo tumi ba ebedam bi wo hyamontam hyamonfinfin pe te se ma bakan no kra mpacho se mfa ne se bia me ne mikunu ho we ho sa na waba ai go ne kunu kontokwa enti awayi ne kuna yi ne ma ato agu na oba mikunu so ntimi nka se bia na sade a single room na me bia me na me yere ho ha senti enti na ma yenko na me ne papa ye den keka na waje no mikunu age no senya na me han dan mikunu na han nya me sika no ya age single room Maa Akos mikodware na me ba na mesiesie mu ade se me de mentare nyina kɔ battles na makodware na masatale na masra wo ho ma me betima be di be 1 week kora na ma me ne nkɔe enti wane mu beda mo dam 2 weeks me patron 1 week na dampa ne so anasa ya no wasa de kete fom patron no ne dampa no so na bia me ma sekete wo fa na me kunu ada akonya tene nwan mu gifty wasi ya den wo ya den oda ye bed na so me ne me kunu pan na me ma da e fom na se me ma da akonyem ana se ida se me kunu be da fom na me ma da akonya na me da fom na me kunu da na da bed na so ne ma no wone ne masen na ne motu sabre na otu betra muso na watwe mienu eda mompa so na wafo ankoda mienu afi ne mo awade mo siso mo awade na mo ba enjoy ma awade no na mo da fom ntimi kunya hwe na ya mutumi ye na ntimi nya hwe mpo enti na eba san na ha me enti kra ma me ye de fa ka akɔ me ma me ho ba because na mko bo me ma me amane
nkoka kire maame se ayi first time kunu maame ye ya no wa den waba be gym pano so den edem ho afa edan so single room enya chimben home po na makase ebiam pukura na me kunu kura den e ba koda ho na ebia de bedum no mpa de amomo eba sa kwa nkoma bi wo kura wo se me kunu dia metimi ne boy ma ne ye den enni ada ayi wa se no se stron konsu age ne mpa ne dem afa abi wane ne ma ne sen ma sen odi on bae ne mo na ya no mo ye miensa empanimfo baba bema ba ko de am fane om do ni akire me bintie e ma no mienu de ya no de mo yeah Fred Foster because some way I can't think for The number you called has not answered. Please call back okay, later. Foster and your friend no Enra, your friend no. Ababa way by your create the Foster number kofi wa friend no. One one fa who miss conso one frebium. Your back was so Fred Foster copy see benya no because and some no be your rem. First time or my men or quasi any be. More fan quarters the one penny phony be any say. More worry. Na ma many mamo enjoy my wadi. Honey mumu ye so abeje mo mpafa me pa cho na so mpem fo ne bae no me ka kire o me ka si su picture mo say ase enkora me no ye ware bo brade me investment na wo say asa ware wi ase say ma se ba wiridi na waduru ho na woche omba okwa ncho sebi ma se be ma no me se me ka onim sa kakra ye de enum enti wona no ko na so yi oni ma na nkyere say aware obi no won kontokwa because me first and come na ko because so me ma mente na me kan kire abari bi ni won to ko nim enti wo de onu kunu kunto ko na wonum kakra na oba na oyiwe na do wasa wonema na waba na oche endi boy boso bitima ba mu ba se ayi Maa Akos mitimi ni kunu she mitimi ni kunu nya she ebu onso na akondo na aba me kon enso mitimi nye asemu wode ne manage mpa no na wo da form na wo kunu da akonyam wo kunu so ntumi nka ma maami asem ana ontimi nka o maami asem SP 3P garlic mixture na American for ediama we na wi 3P o 3P Eric ahin cross 3P abena je 3P sister eti was 3P o 3P na chese o enia is Evelyn down so na chese 3P no wo be unu se esusa enu ti pomodi ama wonsa enkebe ebisi immune system no wo blood pressure no e wosoro wo ko ficha wo ti ya sugar no wosoro wa ye kese do stroke asthma anapokra se wafu ena ye kapu ju so tentem ne titu anadwo edura ye de garlic ene wo na afra ye ne yaso vitamin C agum de wonua wa woni se edura we de ebe ye so kamafo enu ti bomodi ya ne ko daniel ba mr kolenak apidang angelos ubenya 3P garlic mixture ne bi edu panie for 0248928824 0248928824 na awie wonim Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie ene ho enuti enesa wo original wallpaper afebod yetia netie design ne colors ne jeje mu free Germany ebi free Sweden ebi free Denmark Canada ne Spain aba na eye kama na ne buonso da famo eye Alaska obi ento original wallpaper Alaska ne ton Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza Ben Prudential Plaza no for 055-411-4878 055-411-4878 Ebra wone Foster waye ho de wie ye no edi abosom ya na se na wotwe sen e na wa start etu Vietnam ho bedamon paso edi sen bacho di 3 weeks na wotwe miensa bacho awafo bacho 3 weeks new marriage in 3 weeks no buy odi kan ba first one ja wajo asam no anu ayeden na gift mami wa ha mami ni wo bi ka papa na ni siesie abre ne che krodom ye twa ye ho aba ye ba ye ni gift mami so ebedi nkromo Abrantie we na mesia no hey enne de besi che waseye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho buade wa hu woni me ye
bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na wo nso ma me gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh saa ketewa bi nanka menya hwai kafefe capsules awurade na meda na se sɛ manhia saa duro ya enka medwonso wi a ne nsufita bi di akyire oh kafra minim saa na kyerɛ sɛ kafefe capsules no ɔbaa na sekeka no nsufita bi gu no ɛne ɔbaa oni atenka etu ase koraa hwɛ kafefe capsules no scent mikope bia to sesie na ni haba ne koronaka ba ne Fred Mens wo kumase frɛ 0243105904 kafefe talala wow I like it smooth hey afia be puno darling waba bema bena ne so bi ho enti no se ye bepaw ewo kro a wote so a ye modi ben Pacho, a dear the Donald didn't sweetie. Sweetie, darling. And answer sweetie, papa. You okay, sweetie, for you, Pacho, me for Sophia and a buy. Sophia, okay. A dear Tina Winya, guy named Sweetie. Oh, Pacho, Mammy saw a woman. Na yet say, next step for that menana, a waterful. And see, now Madame Buoho, and see no woman nor some anything. Mfamenton sweetie and the frames and a man the frail. Okay, at your say, I mean, see, a real gift button, aka sweetie, DNT, and a wee free as Sophia Ebaha. Pacho, dear mammy free as Sophia, me did drew her say, a branty be, a befie, besama warrior. And see, over whom men and a major, and maybe see a phone attracts a shia. Our really moon. Na tata muna na ye twempanano me de na nsempana se ma se ba no eba ono okunkun tokwa na waba baabi a me ne be ma no wo no muti me di ba 3 days na mo ko 2 days na miku no be ma na keka na o ma ania sa akọ enti de na nsempana twintina na ma me ne den saa enti abrante ne be me ho ade wie ne to free krona na ye wo so no eba yanim enti eba ye no ye wa boy ne ye me ho ade wie ye be ma ye me ho ade wie edi be na wo chimyensa na ma me no asesa na niam kakra gu bag mu ene ne mam yenu aka ho na o maba wo ba ye o se ai okunu ntokwa na ona ne kono still na odasa ne kokko na ma so ba ne ba ho ye wa ye ne nyanya 1 month mpo oba ye obedi be 3 days ansa na wedding wo sa akọ enti achire no na mekunu o se ba bi o motene time aso na mekunu ko pe dan ede ede ma wo mo na mo kokotene enti eye me maame me nana na ni ne ya o I problem kakala wo hu na de enti me nana so difficult kakra enti obi enti ni de ene ne ntina enti me kun so tutu kwan ko trek edimo no we no ye trek na woko enti so kwa na me nana de ne ono no fo na mo obi se won frɛ me ye de emma no na me page nyane emma ne ndi enti se bia me kun ko trek na me ma ye fast na me come na ho enti se bia 1 week na ono no ba ko dia na ko spend sa 1 week enti me kun be bana ka be fie san na me ye no enti oye ye no me kun ka kire me se so ono no ko na sa me so me come na ho sa na ya na dem ha dampan enti no efi na ko hye na ono no ko a ma come na ho bi na sa ma come na ho so be se na me na so nya aduane adi enti o tu kwan o sa ko bi enti o ko ye no me da me ma dwe kra sa me come na ho bi me timi kun na sem enti mo ho sa ma so kinya mo be sim nema na me na do fun mo bi so bi frem ko ne ba ya me na na so ba ya mesro pa brana se ne do amba dia me obi ya ma ne to adwane ma me dia bo 12 du mienu me ni die enti mesro bram se na me de nema gu so m kran kan be si o ana me sesa ne ma na me di gu e dem na me sesa de mo so kini na me be si ho enti me ko dru me na ho ne se anumre na me kunu so ye de ebe duye me kunu so ko no wa fa ne safa ye de anko ne refi se o ja ne safa o fie enti wa fa anko enti me so ko du me na ho no ne edum light house enti me so me fo ne de edum ye enti na ma me te barekest enti wa fa ka ko ma me ho barekest sa numre no na kwa na me ka che ne se o ma ha se yo na me so an friend me enti ye me kunu be fie no na me kunu fro ma me bo na ma ne se obaye no me ni fie akoma me wo so ma me seme de me ni ho ana obu punani so ma me ka che ne so mu punani no obu ani enti obu ani no na ko dan no enti ade chia mapa no na ye se ma so ba ne ba ho na ye se me kunu fre me ma me se o baba rekese na bedi nkomo bebi o won na bedi nkomo ma me si wate ma me se o mo baaye a oni o ma me na eden aba no mo rade wo so mo ma kunyam sena se amane o se de amane bo mu a o se ai
obaba na wasema aseba na se obaba no enti ne baaye na ya dene ba se obaba no ngina ni wiye enti ya do obaba no abana ma me se wakacha wo mo ses mate enti ye ne me so ya da dwon so aba ma me se opia bonte na okasa okwadwon so aba me nioma ana mo aye na mo pakini nyina be gu abonte na mo fa mu rada mo mpo mo de agu abonte na efie ma me ha da ho no na ohu baby ohu mi nana no ma metena abontene e han dan no e ho no mo gbe yinia no so mo de mema be gu abontene dem so kie ni nyina no nyina ka ho esi abontene ho e na ma me se owu ade mo no se na aso na mo bonam so mo nim be din komo mo nka hye nkire mo fitinya mo ba mo ye din komo sa mo de akwana niam aba aba be gu abontene mo ba e kwana nka mo kan chem se ye de oba niam aye den aba na ende yanya me se sa fangu dem na o de be gu abontene ma fu sewe kono we hye obi aso ntime kan chem se bia wase no mobile no mo de nema ya de abigu abontene ntime wo sana ma me frɛ me fo se oba ya na wo henfa na me ma me wona na ho o ma me no se ene no okunu ani na obesi machi oba ha se oba o se ni we fi wan fa ne safo aid anko o first phone so phone na dum na me se wo so ha de won de on ba ha se enti okobu opumani ade achi ye waka chem se anopen oba se one mo nkomo oba ya one o maame me nyam di nkomo mo se wonji wani mi munam to base ne nkasa jo so de me kojo so onye mo na mo bi je gu abontene onye mo so kinyina na me se mama sa aye mi kunu na me pe me na phone na me ye de me frɛ mi kunu na me se mi kunu odo foster me ma me se wo de me niema na o maame e de me niema be ye gu abontene na enniema na mo de be gu abontene de nti na mo de me niema abegu abontene dada de no ma ye nti a wo de me niema ye de no maame de me niema akogu abontene o se nti se wo hene fa na me so mo na na ho e na boy no fa aka na oba me na na ho o fa aka ba me na na ho na e na me na na se abrantie ade na ono maame aye ne sa no e wo se wo ntobo ase ebupu nani no akoda mu akokoda ade chie no e wo se wo ntobo ase na o maame e frefre me ye de yehu akwa na kira kwan yehu akira kwan wie na se de be ka no ento ye we ya na se no na se ejama no kobo ye se den wo be chirichiri ma ye den a kire ye ne yehu kwa ye be fa so na mfiti ya ono maame asam ye mom de be bu abontene bi o mo ha dan enye ni kuro mo amaji aware no de Onua TV na favorite one TV no na gifting na me bisa o say mo worry na watwe me ensa na waso ba beje mo mpa e de aboso no mo bo asore mpanimfo amane ana hwan e na ode to nanim pacho me mame na me ye de me kache ne se ya worry ye nche me ase ba ye ya na hwiridi no wa den no waduru ho obi oba kwara na 1 week no week kwara no ye de onko ye na beje ye mpa no so ye den afa abeje me mpa so afa na me meda fom na me kunu da akonyem ana se me meda akonyem ma me kunu da fom omo frɛ no mpacho da bi o man frɛ no enti me na so ne mpemfo no ba ko na me de ko tu monim na me ka kire na o ka kire me so be frɛ maame ye de na maame akasa enti o na maame kasa no so still na da so ye de e ba ho o wa ka kire me so wa bre ne ba no ho ai ono no de wa bre ne ba no ho de ni hi atete ne ma ne 1000 atete ne ma enti no ono wa bre ne ma no enti mi meje ne ba no mo so enti Maa Akos na akoye se asa o pa kire se me no ne bra ba wale me meje ne ba na boso what the 1,000 atete ba atete ne ma enti wo mo ba bia magine mo so me de hon de atwitwima so na sa na tie de ne na ye beka chense ne onware ne ba ne preko en so ono na gu sabe ne kote munsuo nti wo de ode ba yo no na chese wo de ayese sa na waka ya ampa de ba se wo se wa bre ne ba wo de ne hi atete ne ba enti ne ba no wanware bie ma na men onna men etiesi wa fo bi ne na wo ba ko ma me na ma na ne na ntana wasa fo obi sa na wo ne ba na ma me na sa ma na ntana me ne ja etiesi ni o wa fo obi na wo girl no kra de me kwa me ko ma ko hu me nim nanim wa ma na nware no wasa ewe ba kwa sa be ka hu me yenu o mu nyina se boy no ono kwa nete wa worry ne yes na how me patcho start papa because na dentia ma me kra me ma dwe se me ware ne se na me pese me nante basa because our lady o ware a yen munyam hye wo se me swade but yen munyam hye den e de mame se me kofa we ni makofa we na de ene me wale na me tena se a eno no ye e mame be boa mabrabum ti mi jae no e ba sa no Maa Akos me kasa ha me na me de me boa wonam ho ana obi e ka ne o pe e de chelo and then come be sasa wonam o mon kan because our lasted for 6 months wona mo na ma ya ne wo mo amaka wo mo wa wade ye wo ma hie ye wo mo ya no na wo mo nkeka
No, so Canadian satellite no, so but obi anim ade na ade. Asichere. O na so do no. Maa Akos men don be. Umpani bi. Ade. Esa enye ensensem we ye ba ya. Na wo problem e wo foster ho. Na wo problem. No ye or ye ben ma pamao. Ekasa no ye be mapama o senye se wo ko wo nana ho obefa wo niema na wodi bre wo maame ni ade no ye be mapa ya wo ware no ye wo ye bibia ma okama patron ye ade na wanfa wani anto niema na wo ye ma wo no so na wanfa wa ade back ne na amamabra maame no achire no be hu ni se maame no ompene so ju susu se enya foster no akra pen wo de niema no ko ne momu no o maame na hye kutu ka maame na mane ye sa de nka foster be fa ko hye ho no sa ka kire wo because nka foster ont mi ji me ne ntare ne bi ye den en fa hye ne bag mi se no maame na ka kye ne se ye sa ne ma no ko maame no na ye ne sa okay me so ya ba ne so biem na me ne gifty maame emedi nkomo maame me mo ha na Udin me pacho me di Mami Joyce. Mami Joyce. Pacho. Hey, Mami Joyce na what ware? Me pacho. Me obi ha me ne te wodi ba o me ho ade. Can me be fine mind be the man because you're a fine woman. We are very beautiful woman. Na yehwe obey aware wabaka na warrior mu nsem bi kire o be su kire o sei bia bibi sei kwaso ni kunu ye ni sei na ase ye ni sei ya na nenye ho de na woni mfa gift ya warrior ho me pa mu cho de minimu fa ho ne se ahase starting no na me bayi ne papa nua ba eye me ba no o papa enua ba eba na wono so te barekese wo na ho na ne enso ye tie ha dai enti ga oni hia me eye ne so wa wo hia me na o ka kire me se na nadamfo pa ne foster no e ma me enti o hia me na o ka kire me se ebe ya nka me ne me ba ne nkasa pa na okọ ma me ne ho no mo a ensema ma me ne ka eye foster ma me ka kire no no your friends say foster ma me your friends say dimpo hey wini wa asidi o de se wa ma se wa ensema wo ka e fa ho se o ma ne nware ne ba ne nware me ba no na wonhwe wo maame wo mu ya premanfo girl ne ka kire me sa me kunu nua ba no apremanfo wo betimi aware wo mu enti no wakasa kire ne ba ne se ne ba ne ya wiemfo adan na ne ba ne nhwe ne so mfa ne so eni na wiemfo wo hu wo maame kra wo hu no wo maame ye preman ni ba ti hwe ne ba ne nso so wo betimi aware wo mu enti nkebe ya enka ka kire wo ba no nenka aware ne maaso nko munjai ti me baaye no na me ka kire me ba ne se na wo so wa aka de a kire me enti ade a wo kɔ foforo na ya start ye se die enti be ya nketwa so me kaaye no me ba na ntie me ena me frɛ boy ne so eba me ho ena boy ne so ba na me ka kire ne se na mate se wo maame so aka enti wo maame so mpene so ade na monte mo ho ase boy ne se nyane maame ne ebe ware di ama no oba wo pe de odo no ena ono ope ntinye de wo maame epe ena obeye enam se ne one ne maame nkasa ena wo se wate one ye ne ma one ne maame ntem asem de so ne maame ntimi nkofo oba wo mpe emfa ma no ai enti wo fa papa wo boka afa bone a boka opo oba odi na chi a uhu a wo so beka se bia wo ba we die wo de ne ko ba bia fata nti wo no nyane maame ne behwe na ma no aboy ne kansa to kansa kire me na me nso no maka kire me ba wantie be ma no so maka no no so sise ya ma ade na meye mitimi nya bibia enti wantie no me hu se wo mo ho bo abo mo ye nyina no mama wo mo amama ehu wo mo to ade na ba ko a no om de akosi boy ne dem wo mo to ba ko a no om de akosi boy ne dem wo mo ye san no mo bo mo hu wie ye wo mo wie ye me wo ho no ma no mo de kente wo mo de ba ye se be ma ne wo ba ne de ba ye se edi date e ko printi o mu nyina o mu card se mi nhwem be ma ne de ba se me na me yo ba ne ma me mini kan hwem na me nyi de me pe no onfa o ma me de nkoma no na me yi me de na me de koye because se satam ne sia no mo asia ye no se me ka se me nya kura mpo na o me ka se me ye bayifo
me say wo ma de na me yi me de ene wo do ma me de ko ye ene ye de nti girl kra opam ye me madam for opam me niema ene ye de ko ye na opam ye no boy ne kra mpo no o ma me na mimi nti no wo de wo de no ma me no so de wo de ne ba baabi a me pam opam ye niema no e be si sa be kra no boy ne kra no wunya ntwia tailor ni ne kra mpo ka o ma me niema na opam ma no wontua ka eno kra girl ne ba ye honom ema we ne me ba ne ka kire ne se wo de na ba ha se no girl ne so wagi ni sika 7 million kente na opam ma o ma me no aduane a wo ma wo mo ye no madam fo na ne namfofo ne sa no a aduane na wo mo de serve no na wo si aduane ni sua ti madam fo ne ye ne se ni nyina be consider de ni sika a support ne wo mo wi a wa ka no agi ni sika afrim ni nyina wo mo wi ye no me da se kola no wo mo ankohu madam fo na opamade ye no wo ye aduane no no maka se bia wo bo kakura first na ka se me ma mentima na opam ye no kola no wo bo ka sei adan sister mo wi aye from mo bo ka na mo antumi antwetwe mo aka mfiri wo ono no ye wi ne sika nyina kodi ono no ho na den when nisa no wanye on fa na mo fa bi antwetwe mo ka on fa mama enti mo de ye den na wo no ho wa fa mama enti na mo nya afa so sen ne ya cho mi de mi hu ya ne se mama metia ne se ye se be ma no mu akofa ne ma wo mu de komanso force ti be ma na ekwa ebi wo ha na one meba no ekọ eduma ebi so a no wagya wo ba no so ye dai ewo fie enti mimi ne bibia ye dai eka ti me wo hanu ma na da ko na be ma ne frɛ me ena o se mama na ye Sunday madware awie be kɔ asɔre na o se mama me ba cho wo fie na me se me kɔ asɔre ena o se mama mpa cho ne enka mesrɛ wa atwɛn me seconds na me ba ho ne wa bedi nkɔmɔ ena me se ne mate ne ka wo ho na me pese me kɔ asɔre me pese me ye late ena ja me twɛn no ti me twɛn no no wo mada na taa mo na ekɔ ena me se bia na ya asɛm hia so ena bi ode ba ntie ne me twɛn ti me twɛn na me chia me hoto me kete so sɛ mada me ti mani me dia go me ti ago twɛn na abɔ 1 o'clock ahimrachi anopa na abɔ awia 1 anopa na kana me be kɔ asɔre ati ase je ya 1 no ba enti wo ka so wo ba me twɛn ne seconds no me da ho no mama da what dey yaka nti ya yenyi enti no to obedru 1 wa ba so anka nkyere me se woni me bedi nkomo no woni ne maame ba was me so ni me bedi nkomo ti wo ba ego no na me se blem wo ba ya fe do wura mu a na wo maame so ka ho na ma wo mu akonya na me se akonya wo ho me ma mu nsuo no mu se nsuo de wo no yenyi mfiri ho ye pa asem o mbe ka ye enti wo mu ba ye no na me bisa amane maame ne be bɔ ne se wo mu ba ye o mama na etietia ne se me ba ya no wonyi na ni nwie enti no wo ba na wo de me ba na brɛ me o be ka kyerɛ me why na bie na no ka ba ma no ana wo ba no maame no ne ka maame na ma ne se wo ne ba ne nenam enti maame ne na epanyina o ba amane no enti wo ba ne nyi na ni nwie enti ye me de ne ba na wa ba betena ase aginani na wonye oba walefo a wonuru se wo ware etu aka nam se menti ase wonye na ni nwie sesei ho no menti ase wo bi a mo betena ase a ahyase nyina ye kan ye obi antie ya ye bibia awie na wo be ka kire me se wonye na ni nwie dia me so nya me ne nnete ti me nim ade kora wonye na ni no enwie ti me pese me hu ade kora eti no na me kan na be ma no ka se mama ni tietie nyina ne ba na betum se ni tietie nyina ne se wo pese me ba ne ba me nche kakra na me ba no wo sha enti won hyeda nim aware ani so ne se wo ba ne se me tenetene no se ne aware mu nkyerɛkyerɛ se de siti a na mama na yede no wa ba na be ma ne kan sa ti be ma ne kan sa no mama ne se no asa ba hene enka sa asɛm no wo mabiem enka sa papa ma faster car no ano mama se de ai me pa chaw wo mabiem me di ade nipa kan de faster na anka bone faster ne yese nka oba na mitunifu na watie wi a wan sa amla na ware ase na mama ne se ensida wo mpene sani nyina me so minim se wo mode ne niam wo ne medi nkomo wo dam no minim se wo mode ne niam aka ho aba esi abonten sani niam ni gwa abonten niam no me ka nyankopon niam no mo chimni ba shitim no wasesa niam no e de agum no abone po o ma fa ngu fie wi aso me mumpo ena bag ekolak ne de agu ekolak mo no egum ena bi wo ho no ma e bia na gu a na bia wo mo boye ena no wachim no wo ba shitim ena niam no so bi wo wasoku bi so e wo bucket mu a obesi eno so nyina wo bucket mu a
ya soku di womo ni nyina ka ho wo kukuru niema ne so why the buy se wo mo de car ne baaye car ne besi mi mpoma achi na minimu se eye wo mo store bi wo machi amelia bi store wo mpoma achi tem ni se amelia no baaye o de dropping ni se amelia ne na ebe yi ne niema egu ni so enti se wo mo yi ye no se na ye niema ne se na nya amelia se wo mo na yi niema na gu na me kura nka minim tim no mo di nkomo na oka asan na me se me sole ni magu nsu aba ti me sole ye na me pie no na me hu se me ba ne niema ene gu abontinti hwa ma njo nso no kura na me sa ko wura dem wo na me se faster wo no ma me die ne maye no na nti mo di akola ne niema ba na mo ba mo mama ne na mo mfa niema ne kura nwura fie ma dem egu abontine o enwura fie ne yam egu abontine ene niema ne gu ya ne nkorofo hwe mesumi nim se mo de niema ba na mo bo amane nyina da mo nka se mo de niema ba nti fact ha me enti emma me yesa ka me ne ma me no me ma dia so san de baba ma na mo dimrika no mo pie firi dem no mo dwane he o mo dwane firi dem o enti o mo dwane firi dem na me fisira nkorofo ma o mo so mi mu ene yesesa niema nyina di wura fie ni inside niema yeso ke ogu bucket mu nyina pen mu die nyina da ma me no wa mi se obema wo ba na ja wa ware de ya chimni nyina da na ma obi so mu we sofa na ye di wura fie ni inside na me de se ni nyina gu dem ena me fa phone na me frɛ no na me frɛ na me se sweetie no wo fa na me se wo hene fa wo se me wo me na wo asaman ena me se na obeji adi se wo kunu ni wa se de oni ema ba ha se na o mo afra wa ka akira wa na wo se da bi ena me se wo mo aba me ni wo muti da mu di nkomo wo mo so nka bibia nkyere me se wo mo de oni ema aba nya dwonso na me se me kwa dwonso na me hu ni ya enka minim ento mo de oni ema aba ya beja wa ware eno asesa ena me se mate no ye na mbisa se na mo de nipa na ebe nipa na mo beje nipa nya niema na mo de bae nipa na mo de ne ba no wo hene enti wo mu dwane ye me ma de so wo mu dwane ko ye no ena me ko na mko susu ho kire papa panyimu bi mko susu ho kire na papa ne se me mama koma mlafom na ma anhwe ya de se de makoma na si awuri no ma me nko ho ne me yese ka me tuwa wo mu akọ boy ni fie o e wo ba bi o ne me ba ne te no ena papa ne ka se ma me nko ho no mo ne me nhyema koma so na me ma no me ntwen be 3 days enhwe se me ba ne ma ya na ma ko report to police station wo muti adankwa a midura na report na wo bisa ye no ba na nka cho so wo ma me ho ye ono ne nana ho me fra no ne wo ka chem so wo ne nana ho ena me bo na mane so de niema na ba ena me ko susu ho kire madam fo se me tuo boy no na ntiniema na ba na me ba ne so mla ne okay ena mai ne ka kire me se me nto me bo asenhye makoma so mani ni 3 days ti 3 days ne so na se me ba ne maaya na makọ report to police station me akọche boy no ene ne maame no because nipa no mbeje no nam semate enti 3 days me twema 3 days ne so 3 days ne so ye no ena me call na me ba ne maaye ena me call adankwa me wo se me ko fie no omutimo no na me de mani akọhwe se ampa se me ba no e wo fie ho ana se woni ni ho ena me yes me ko nti me dru adankwa me station me see ya store bi wo ho no ma ya na omudi ni adwa wo ti mi duru on man again ne frɛ me ɛna mbisa ne sɛ na ni ntwa me ba ne so was oh ba de me hu ne kora be di dwa wani ni kunu no to bo ase na twɛn me mame twɛn me ɔne ni kunu no a wɔde ne niema besi wo no ya wo ma ayi so mu dwa ne ye no tro no wɔne na be di dwa mame me ba enti atifo me pacho me ni ye ma me beto aso na emom ma me fa me ne me nua be ma kwabena nyameche eni komo nweni ewi a me sai ene me ma me Joyce owusu ebeto aso kwabena Mako emo ha mejo so kwabena family mu Mako ye bedo asena ya chia ye tiefo ene ahwefo ene ewie enso so eye Dawood Scientific Herbal Center aye wo seshi asanwe so ene nenso yasa ehia biemu na Dawood Scientific Herbal Hospital aye wo seshi asanwe so no eno akese mienu ane de aba edwaman so ye wo Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules ana ewo honoma ene adwuma ebono ebro adwen ene ntiase so bia wa use Dawood ointment no use Dawood 360 capsules bia no odi ade anse se ampa emfaso bebre ana abamu ede amano Mako se adanse e free Dawood 360 capsules mu ba no ebro adwen ntiase so obitimi frɛ os mi sisi na meje me ho anje se die mi sisi mitumi tokɔ
mitimi to ba na te say 360 na yɛdɛ ayɛ adwuma ɛno no obi wɔ hɔ no ma wɔ se ye me papa na sabi o akura bi ase na ɔto menkra sɛ wo he TV a ana hu se ɛka dawo 360 capsules so asɛm ana ɔsoma ne ba ne sɛ ɛwɔ mpa bi na ɔmfa ɛmane no na ne ba ne sɛ ɔpɛ do no ɔde mane papa no ɛwɔ akura no papa no afɛ na ka kyɛ ne sɛ na 360 capsules na ɛbɔ adwuma sɛ ne ti dadaada me ba wanti wɔ kuro kɛseɛ mu a wanto bi amre me agye sɛ me na me ka kyerɛ na ne ba ne sɛ anya ayɛ adwuma no nko ade papa yɛmfa aseda ɛma twedia mponyankopɔn eti dawo 360 capsules ɛyɛ aduru a ɛyɛ to paye a yɛ mene anopa mienu enwumre mienu ate sɛ wo memene bia ɛboa ama udompem baabi a yɛ wo yɛ bia no yi sa ha no edi free hɔ no tichiu ene wo bia wo sisi ɛyɛ wo ya no ɛno so efiri wo san sɛ Dr. Dawood wada Dawood 360 capsules anaso wade Dawood 360 capsules ɛba yɛ no wɔno ankasa ɛne ne mranteɛ ɛne tombo asehye da ɛkɔ ɛyɛ sɛ hwikwaye bentu akakraka mu ɛkɔ tete hama na omusa ekope nkohini enubere hodo ene enhoma a omu edi eje mako woni se sisie ne se de sitie no akoye sa ahoma no so hu se sitie no eti uye aduru a ete se eye sisia na wo so utimi nya ahoma ekamu a se o chia na ebetuma ye de achia sa pepepe ana etie o tene so ana etimi aye de atene eti sa kwan no so ana Dawood Scientific Herbal Hospital mpanifo etu sa na mo na ye de Dawood 360 capsules e de abadwaban so epacho same wate ho nsem ne bebre na yaka ho nsem bebre na akyerɛw mo enkrabubu ne mantemo se baabi abadru bia no 360 capsules no ebi ɛwɔ hɔnom wobetumi akɔ na wakɔ akɔgye wo de sanso ana afi ointment no so ɛwɔ hɔnom a ɛno so wobetumi akɔ na ɛno so wakɔ akɔgye wo de na mmom no ebi asano pɛsɛ ne Dr. Dawood nankasa ɛkyekye enkɔma Dr. Dawood number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we any number obetumi ede afre Dawood Scientific Herbal Hospital empanifo na yaje so na ehel bi a wonamu bia no yatumi ede abo yepa mako de tie ne se papa bi frɛ nano edi free eye mankran so na papa yasema woka nyina ne se oyekuani ate se wono no kwadwuma ya no woye ade ahwe ne manyina ba bedu sampempensui na mako sisi yade sam na aka na to dem ate se wogye ne ho a ontimi enye hwe ate se entnasie kra wo so atenase ewo na kunwa mu no ade se ede ma no na wote yenka ewo eye udwumadi asu ya ana o se da bi ene wonko eye adwudwama unso ufiri mankran so atwi hodom a adwudwama honom o se eho ana o te se yesi ebi wo afa obo eduru honom a okokonya Dawood 360 capsules bi etoye na ofred doctor na doctor chere se wonfa ointment ni bi enka ho na abra ointment no wode sabi double asawa na wode etuatua no na afi eye 360 capsules na eye to paye no eno so so o memene bi nti o memene no anopa mienu anwumra mienu a na afi de twedia mponyankopon ebeye ede ama no mako as danka twedia mponyankopon se papa ne efre na dance a odi no ebro adwene ntiase so nti Dawood 360 capsules no ebo adwuma pomode ema wonsantumi nkabi na mako ma mi bi frɛ na no se aden na ya ye ba ni edi adanse ni radio so pese ono ankasa enso betina radio so odi adanse papa ni ese ebre na ebeso ebe ma no brama na bado do se ba go frefo so aso ni yeko enya se kuto o se adia Dawood ointment ene Dawood 360 capsules ayama no okana no tuma enye yeda eti o pese ono ankasa ye de eba na obedi adanse ntima enwumre ya na se wie samre utie ya brepem yebema okunya ne yedwo bafia no sei ese ya sha se ma ko se ya ne bobo adanse e de church etiefo ne ahwefo a enche yebema enipa nankasa nso ayede aba studio na omu aba bedi adanse se de se ne fata ama etiefo hu se asema ye ka no ye de yehu ana ye de ye di eho adanse for Dr. Dawood e wo 0244 88 64 37 0244
0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we Dawood 360 caps no and ye kan for dia na mako ye ma me bi efre edifri baby ani na mako na dance ya wodi ene se oyo obi a ne dompe na chi bramo na nkasa no eye ne ya etutu no ate se na ohu de wonye na enkanka se ade asa obi a ada no ahomache no ho na ne de ne ye de eba ate se banisa ebena obo no enya asem ketwa mako se ska be no nkotwaye ede mfidie ne yemfa hwehwe ne nipadua ne se bia ba bia ye de atochima na ye hu hwe eka ben ana mako omoye wa boka agu ho no ma asu nyina nkwankwosiaga na obi edi Dawood ointment ana afa Dawood 3 stick caps ho dance kire no ana no so ye na agye se obekwa akopa bi na wawisu na mako se okọ drugstore ho no ma okọ akopa duro no bi no oduru ho no mu ka chen se 3 stick caps no asa na ointment no kwa na wo ho no ma ne nsabe de ebetumi akabi ana o se ne omumfa no ma no on ontra nya de enhwe na akirei 3 stick caps ne ba waba na waba betobi ma kwa sedan ka twedi amponyankopon se ma me ne kire se wo de ointment no ekoko sasa na akiri bremo no so enefuo miensa pe okay afedi efri nefuo nan ede ekono sa eyaw eni atete eni atepo ya mako ahomache ofam no afedi na abrase tese onti hwibiem po se na ono na ade na tsa no so ko be sa abosumi ensia no afedi ohu hwibiem enti we na okọ papa na okọ che drugstore ran se dabi ointment no nko owusu no se de wasi ehu susu aso no ebro na adwene nti ase so nti ekwa bi obefa so bi obenya 3 stick caps ni bi ede ama ni bia no onfa so mfama no no ka chen se doctor for no ede eno no to ema ne gan ha se nyina nti ye mo mpa ye na otwe from besim no ye hwe se bi ono nsa beka 3 stick caps ni bi ampani ni ani ampa na ba kwa aduro ni bi ekoye to paye no ana ma me enya mako ose ode ointment no eka 3 stick caps no ho no wisu ni mienu ebom no 2 days pepepe afedie sa yawa wo fam ahomache ni nyina no ni nyina ye de ateko atese wo hu bibia sa biem na mako se ekapa wa bo besa bosumi besensia na wo he ointment etuwa ketuwa bi oto keke any 3 stick capsules to paye bi keke atese oto ye no na o he do no se ado we nti atimi agime sa no ene ese wo hwa wo mu na emom no se ye keka eye enubrane hahane ne ma yakeka dia boma ye dia ye 3 stick capsules na eniema ni adanse efiri mu eba no enya asem ke 20 mako obi tie samre ya drugstore pharmacy herbal center baby etu adro bia no oduru ho no ma onka se ope Dawood 360 capsules onka se ope Dawood ointment mako sa enomi enu we sensu no oba timi eyusu be man so etimi eyusu wo se mpempe adro bi ho no ma ye se be man kwa na eyusu ebi ho no ma ye se oba kwa na eyusu we die e pa cho empenifo anya ne sa ya ye dia ma ema ana afa mema nyina to bia nso betimi ayede ayisu for Dr. Dawood e was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ma kwa kamesima no ba se baako enefa na dia kai ana yede de bia dog se yemfa nya futuo na yemfa ema emrante no se abrante bi wo honum na ose okwa akoto aduro na sabi mpreduasa woni oba e de akwa akohia sa bema na sa abrante a umfie nkwanimu a wahya ase edi no no eyesa wahya ase de ensa wahya ase de ntampe ebo sa abra no ma ko yade ana woto edi ama nipadua no bomodin na Dawood 3 stick capsules Dawood ointment fa bi tua na memne capsules ni bi na services sie no unya services sie no ko awia ma ko problem bi anye dey eni hobiem e pa cho number ni biem no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dawood scientific herbal
hospital enura kese mienu Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules edamase yes you da se pa nya me sure me nua be makwamna nya me che da se na ye be san ehia bi ha eya Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumadi no endo a ene waso eguso a wutie yenko na yensan ene Joyce Owusu eye gifty ema me ento yenko mo twetwe ne so ba bia ne yedru ne se wukobisa na se ye se ei wane ne kuna bedi dwo omko bon kwan da wadi yenko ti ga ne kan sa akire me no o so mbedi dwa kwa no hu se boy ne maame ene ne papa abefa esan so kwa no so na wo se wo pedaya hai ama o maame ne o papa enti ene me ntena ne store na nimu wa na me ntwen no mo beba abetwam na ga ne mama konya wo store na nimu timiti store na nimu na me hu se o papa ne ono ne papa mu nyina saso ba enti o mo ba no na aduane esan so station wo ba bia adankwa ame wo fa taxi on ti na bo mu ya cho ba bi wo me hwe so mu di wo mu ani awura cho ba ani mu ti meti won ma na ga ne ka kire me se ma wan sole anko kwa ne ba ku pie abonten ho afikire wo ebi a na o mu afa ho na o mu amefa ha e na me sole ye e na me ko wura cho ba ho ti me wura ho na papa ne na edidi na na yire ne te wo ne ma ase ne te wo na me chia wo mu na o mo jeso wo mo jeso no enka bi a wo so mu bisa me se bia maame akonya wo ho ntitena ase se wonim se wonti na maba obia mfi me na me gina ntenten santi aduane wura ne tete ma wo mu wie no ena o se mama wo to bibi na me se me pa chaw me ba ablantie ya wati we yi ne si wo ho enti me kan sa na papa ne yere no ene ne bani nyina pie ena o mko gina taxi station ono mu ye na me sumi gina wo na me hwen de o mu beba be kan kire me enti o mu wie no na o mu ansa mfi me na o mu atu atene na o mu ko mo agya me ho ya wo bai ka ho na me ba ne ka ho no mo atu atene wane ne ba no ne papa ne maame enam se foster na mo ko agya me ba ye no hu se minti na wa ba me nim sa mo bopo na bia mo afere me na wo ko abema ni bia na no so sa maame we wo ye bayifo pa enam se sa foster me ye bayifo eso so hu se me baye ne nyame na me dia sesa abesesa ne ma no dia ba me wo wo maame na wo ne de ne ma na ba no wo bo ne baye sei ena abebo me baye ti sa na wo ka ena me a police fo na dankwa me police fo afi na ye no mu ka se obi mfrɛ me ema wo mu na me koye no mbisa me na me kire mu nyina se kire mu no mu sa ma ye be frɛ boy no so bae na boy ne bae no se na wakɔgye obi ba ne se no aye de ne ma akɔ no obefa na wo wase no oba we ye wo gyina ka kire nso ye baifo na wo ma me o de ne ma no koye no wo bo ne bayi sei na ma me ne kora wo ye 3 days nie afi no oba be pɛ ne ba no a wo se ka kire nso ye baifo pa enti police fo le me ma me nsa so se me boboy nani so eno o mu so me nsa wo machi sei ti boy ni bie na no akasa na o mu se boy ni bie na no mbabu bonasum e de natum enti wo mu ne hama o mu pa me cha se mama Akoma mla fo mu o mu tim tu mani na me ba na eba o firi fie eba enam se ha me ba no kra na eba no o mu frɛ no o mu se gift ayi sweetie bla eno o baaye eno o mu se sweetie ti de akoso nyina wunim eno wo se an eno wo se wunim se boy ne de ne oni ma Akoma me wo eno wo se an eno wo se ne wo de koye no se hi na wo se me wo boy ne wo na se wa mafie mpo wo frɛ ne ka kire wo na na frɛ ne ka kire no no wa mafie kura fa na niwa a mehwe ne ma no niwa medi nkomo no so wasa fa ntenten no akwahye foster dem me pa chan ena police fo ne se ade na ma me afle wa ka se ya kire wo ba ye no ntwam mfru na wo ntwam nkwa ma me wo na wasa akwahye be ma no wo ye den na wonya atade ye hye na police fo ne bisa no wase boy ne se woyiyi me niema ni bi hye ono ne niema mu enti me ntade ni bi woni niema mu a me koye ne mehye wa mo ma me ehunu odi bi sie wono ne niema mu ena police ni ne se ma me se wahunu o so oba na mo aye kwase ya o so oba na mo aye jimifuo ma me enkasa ehwa na police fo ni gina ka ma me e de metra mu se me nko me fie ena me fa ka ena me ko me fie na me ja wo mu wo ho wani wachi ama ho wani machi ama ena me koye no ka kire me se me nko ebi ya na anwumle ene bi ya obeba na me fa omugina ka ma me na me koye enti me wo ho no ma anwumle ena wo no eso bae ena obae ene me ne ham pa so mama ye jimifuo ti me ne ham ya na wo me ho afa di edi be se 3 days na foster ne wo mu fie wo fuo ni bi yesi police ni ba akoyere wo mu aba se obepa chew se wa anye ni ye enti wo be kan kire me na wo de akola no asa akọ
and I'm say waba media e kwan bia no na wo bo me bayi me so message sa ne ma enti sa wo be fa na kode a wo maame na o kan ho na o de ne ma no ba ko fla wo maame no kan ho na mo me fa ne ma no ko wo maame kan ho na mo be fa me nimu ni asem bia ti me kan sa no e na sister ne say asama maame ne kan de ne kan wo kan no because woman na o de ne ba ye ne say o sister ne ma wo no maame sister no wo so bisa wo say wo de ene ma no mo de kwan was girl sister ne say boy ne ka kire ne say o mu tu akotena baabi foforo sister ne say nya asem aka kire me no no sam akotena baabi foforo ne say wo de ne ma na ba wo ka kire me say wo de ne ma na ba wo maame ha baabi o ha dai enye ye kuro mu mpo kura makwa ha dai wo so nya baabi a wo ye ne ho ade mo betu ogu abontene say wo kan sa foster enka me ma wo nu maame achi mfa mada enti omo ko ba ye no na mo se de enti me kan sa na sister ne say we de wontimi je se wo ne wo maame ko kasa ne wo maame ba ena omo ko ye to mo ko ye di be na wotwe no sa ne na sole mpanyimfo esa ba ye na yetena ase ena omo si ebe kan na msa kire mu se kire mu ena omo si boy na kire mu se se de mimi kire mu no se de ombe ja ne emegu abonten no an kire wo mu nim se ye sa akora nko mo ani akire anya dai ama bo mu nim sa enti se ye sa na tie de omo ko bo omo sofo panyini na sa bre na so a omo ko na omo ba no na obey esesen ma mi jaye na me pema de ana na o se de me ba ne ka kire me se de wo mu aba be ye no aba be ni ntin sa wale we de anya de a wo betimi akobi enti o free foster wada ntokwa ne si na police for ma wo ko fie nyanwum na oba ye no wa sign ko hobi me ba cho da bi oba obeyi ka kire wo se wo mu worry be na wotwe miensa obebo wa mane ana ko bosumi mienu se ya na ase ebeda oni ni kunu demo agi wo mo mpa boso me ba cho timi frɛ me phone so kra no aka kire me se ma me ne ma ni ko school no mo ponya ehwo no mo ba be change o mo ho no mo atena se edidi wi a enketo ne de mo ne maame ne da ho panyine ne de na wokɔ okay panyine ba ko no wo mu na wokɔ na wo agye mpa no maame ne da so na wo mo so be ma ne bia oda akonwa mu ana dia no ada ayi embi de o ka kire me na m ka kire o se so hu se wo kɔ baabi ne ye ka kire o se ye mpene so a ahyase ade me ka kire wo na wa antie no eno ene da wo no se me de na menye mintimi nya bibia mintimi mefa wo mfira wale na se ebe ye dimbo atɔ so wonyini se bia na obey no opaware no na so de wo kan ye wo mabegya wo ne ma de agu wani nti ena wodi wachi a oye se won kwa wade na se bia mu mama me kura metu ni fu se mo ye nkola mienu no no wonru na nti kura no wonya papa enti no eba sa ye bebo wudini esesei enti wono kura obakura na me ka kire na wanti enti na me pamo ne se ko eye papa ye boni kokotinem ai na me ka kire no nti na afa de wo se ye maame ne ye no ekɔ nani waso no aduane kra maame ne se mama aduane yi nam beblegu mi so na mabrɛ wɔ me ba ne ho awo ne da krokra wɔ ba ye ho de o se maame wa no aduane awi a maame ne sa so wonfa ne sika nye credit emegu ne phone so ma no wonfa nye kɔ ɛna wɔ so wɔ fa so o de ba me ho to no aduane ne wi a maame ne se yi nam beblegu ne so no abrɛ ne ba ho ni na no abɛ no o ka kyerɛ me enti da wɔ de ba wɔ ka kyerɛ me se maame ne se wonye credit ɔno mfa ne sika nye credit mlɛ no ɛna wɔ de sa sika no so oni sika no ɔno aduane na mo adi nyon ne sa de sika ye credit ama no afa so aba me ho enti oba adie na wuhia adie na apeso onye ma wo mpacho sesia no also all the dimbo abetume so asem abrabo all the dimbo atume so enti foster ombra fie na abusuane ntwanhye na onye ne nsa no nsume na mentre me bi no ntena mame obey wanya fie san mpacho se benya 26 years 26 years nyinia na onyini enti adan na abusua no se foster menim se 8 years achi no ye bre na so nti 8 years achi no foster sabai senko sai omunkotena meboa me pacho na me sister kunu wuye ene ye ba ko wo de me time na so nti mpese 8 years achi no osan bai na me nifie kura wasan ne be fa ne ma no ko ye o me ka ho asem ene me ba ne ta de ka be si wo se sa ne ma no ko ma me ba be ma de odi na chi fe me se mama wuni ho no mo no boy ne de ka be si ni ayi si ti sa akwa asesa ne ma no ko 8 years achi no oba ye no na hanya 8 years na chi na brebai and the time na case ni time na o me pa che wo na me ka so ne ma me mara na o mu sa de ka be si mo abla mi ni wo boy ne be si sa boy eti ya de na sa why na sa twe ba ye e na dan fo sa frɛ ne se boy na say oyi ni ama
oyi nneɛma na mekɔ me se me na mbesua adwuma hairdresser nti mekɔtwea adwuma ne sika ne we na meka se mekɔtɔ akonya ne taa ombla na mekala me kun nti mekɔba na boy na yi nneɛma ne nyinaa wɔda mo nyinaa sese bibia agya mentale ne menchance yi carpet bibia wɔda mo nyinaa na de ko woyi nneɛma no wo sisa nneɛma kɔ mo maame amane me be boy ne kwa na frɛ me bɔ mamane enti na wo pɛ wade maame adan wa ma na atra na ade ho enti se so ko ye ne nya me wan kasa wo se be ma na san yiyi ne niam agu abonten no so wa ye den na menya hwe na me ka chere say na me kosua hairdresser enti me kra say me kwakɔtɔ tawo ne nkonya na ye de aba amoje me no ti me kra o si yo wate wo fie me ba na boy ni ni ho na wa yiyi niam ni nyina sabra no na wan na yiyi boy na yiyi agu en wa tuprum sama me na ni agire ma me fa na nkonti ma me na me hwa wo sa pulu no se wasa be fa ne ma na kode a won pene na yem se boy ne sa yiyi ne enti wo de ma ne ko ye ne di san na wasan to enema na gu abonte am akɔpa ke aba mede nema no koye na wo hwa na omo ya adwen mede nema no koye ne 2 weeks kwara na me kase me kosua adwuma nti me kɔtɔtɔ enema na ba ko na me yi nneɛma na me ba na wayi ɔno ne ne dia kɔntinu kra de me ne fa ka ɛkɔfa agya me nema ne wo hɔ na me kɔsa me ne ka kɔsa o mo fira ye se pono ne da hɔ abu ani nti se wa me fa me na me mpɛsɛ ma wo fo bɛka sɛ ma wale agyae me braso onye dem ma mpacho me se o me gene nsa no nsume 8 years wa say mabela bo because they say bebe bi yakra e bakwa mo say an say ma aden na mo abusuafo mu nkonko hu abrante ne ne nkwatena ase na mo fa ne nsan konkoma no so obadwu onyo mo ntontwene ne so na oba ne nkwaware enti se be ma ne mai oba ne beta aba abrewa mame mo twen se be ma ne mo beba forward se meja meba no mo ba no ansa na be ma bi ba animu a mo na wa no wo besi wa abrewa because be man no maame no sebia so sebia nya de omutrimu osum kakra omutrimu oden enti ono meka but ono be man meka se wafa ba woni na wo nti moma mo ba na ntina wo ni beba ho so no wawoda oba no wonwoda mutra wo hwen be man no o meka che so agya no ansa no de ne nsa akoma no obeba abrowa no wonwo mo hwen me Pastor Julius me mo hwen me yenwie nti mo hwen me ni mu no Ahaya Akoma 87.9 FM me fa cho eye floral tissues me sura wada bomodi ama onsanka bi na eye kama mo se wunya handkerchief bi wunya eye floral disposable handkerchief no wo de paper wani wato atwene wo hensi gum wato atwene wo ba wagum wato atwene na ni nyina eye kama sabe be ya bre bia no wo betrem apomudin akasa emo ye wo facial tissue toilet roll multi-purpose towels napkins bibia e wo ho floral disposable handkerchief no ehemu bebre eye ketua bi beso wallet beso purse beso bag ketua ni mo e beso bottom enu ti ba bia wo ko bia no everywhere you go wo betumi e de akọ Bomodi ana frey was 0243033033 distributors number no 0243033033 Pastor Junior Sexy memo ha Mama Joso Angel 1 na na kwa koko memo ha Evangelist Samia Mensa Gentle Jack memo ha yeah na na ire Rebecca Katrina memo ha Pastor Junior ma yes ye dia bay yeah fine there bibi e fine ada me as bibi e fine yeah be fine so Allah yeah onyame ti ase bibi yeah manikra okay just case na enko yanim chair tiefo nyina ya say ebono side ho omu etie pa bona hafo techema area ho say opele abusuafo nyina frefre no apanti ya mi hye omo pa ma case we makase ya mamre ni bi moa ya Ghana ha enti se obi kase obe hawa ma obi gina so de nyansa ha wadwene me sha se fi bia woni wi interview ya ade asane fom hwe akolai se because ma no ne bana de na omo ye no omo nyom so mo de akolai be si ba bi o enti se mo se mo tana se ne brabe summe na nkode ye ono so betima na se o man ne machna so no se obeja wo obesum yes and obi anka se kam ye man se me ware de na ma se ja no yeah just last week last week so me ye ma de se ke me ye no mo de se de be on ka se me bi kwasia ni wi ya no me ja no enti mama ni pe ni be sha da ware ni pa se me se ne life enti se una
woni nipa no wan say wanya smart say umma wa bra bon say no matter what obese life enti say yes ye tena ho na abrante na amra masum no ene ade ene na me sure so obeba besum no ama wanya fa hodie ahanso ya mama no say be ma masum ama won fa nansa ma na wontimi nware enti na ne se mfie wa hakwa na osi na wotwen no say hane wa gadu gukura ma akosha so obeba no so o ma no wotwen no me pese mi ntufo nyanya saade no bema ya bema bi ho no akwa wo kokwa no wo ya de so ma nti eye ne de se wo free no so ene wo ho odimirika beba ba gene sa no waja aware ba bema bi ho so wo ma meje no so wo nyaawo sa bema na entra no ngo entra no ma opportunities mase 26 years mama onko ba bia mesre yenya saade no ta mu nti ase me pese me ye me nko ba nka mama kaka okay be that say oh and say your man yet say ase akwa 26 years your man ntra say we nyini dia na so e bia be ma bia but this is the time akwa what we enkofo be me permanent je hunu ade say be ma no baba omra magene nsa say o mama magene nsa ma omu pepe bi logo nsa no nto no omu konko ware no onye no on pepe bi nto ko onye no de to su bi ma we are abrante no maame no o se ne ba no no nkasa wonim na e bia no no nkasa o pese o se ne ba no so ta se obre no de bia me ka wo nya ba fo kwa de wo ye chese wo ba fo o de nsesa wa na ati so ta se o tumi ka se emre abian no maame nam ka se na me ba no mabre no ho na why na wo ne ba na amre why aye kasa be bu no keka no na kasa be bu no ka wa na amre ne ba ho so that's here enti bam ne ban na mu afutu dem because I said you so all mama be phone so be say ba sa no be say wo to no to fuku anko na wo bam na say wo nyansafo oba bi am ko fo ni biara wo mama be say ware no na say wo pada achi a say ho mama yie ene e ko kan mo say abo be yie na no okuta ne be yie no on fanya no ba ye huka no enti media de maamiri ye no so be jaso nya abrante na eso osuo futu o ma manyi sa na obesa ware bi ma on hwe ne maami yie ebebo na pa na mi shira Pastor Julius e ko Richmond Herbal Center for ma o ma mfa we mfa ma ye ma ne ba ko wa ba be ye Felicia Akufu also US also oti program pa no chia mu nyina wa ba be ye donation anope ya ya mi shira no na ekwafo nko ni ekwafo sam na ne de menua bomode na ma wonsanka be ekwafo nko no eno no wo de sasa etu ho nam ya asisisi yade ebekọ wutina pawo a wo de fa wanimu a wo se tipaye ni nyina ekọ eyi etu ahotutuo ase eno nti ekwafo nko ne de mo amuye adwumaten contractors carpenters drivers footballers corporate workers no mo ma wonsanka ekwafo nko de nwanwafo nko no ekwafo soap wo de big dware afafa yefunu so fibroid ebenana sanso na hunamani sansa no ni nyina ebe free ho honam ye eya ne ye ohene ebekọ sisie no meso ekwafo sopo no bomodia manenya wa wodi padua no mu wobenya bi Samdora Enko Herbal Center Sam Enko Herbal Center na Blessed Herbal wa mu nyina wo KO Jeff Herbal ewo Mankesem Paulina Sapneta friend Fiko Herbal wo mo ewo Konongo wobenya ekwafo nku ene ekwafo semene edure ya nwanwadwuman ene enku ene semena eya nwadwuman wobenya bi ewo Angel FM marketing department ho na wo de friend 0249 186845 0249 186845 Marco me kan nsem mienu pe sweetie na ade a wo ye ne mfonsu woni sweetie a wo aware mu na wonim se woni wukunu ne tie na wukunu ko trek aba na wa hye wo time a wo de beba mo ka kire wo se wo ye nana wo nye ba enti wo ware yase a tena wo ware yase sweetie mfonsu wukunu a kire wade aye wo koya wukunu tu ne tu a wo so afrifie wo ko pa edan wo wie so atwanse na wo fo na dum ye fra wa ye nyawo sweetie wo mfonsu no wo nyi wani nyi ye ade na kire se wo nyi wani nyi wo ko ware aye dan ampa eho no wusua eti aware no wunya nhunu so eti sweetie mfonso kese na wo ye no eho wukunu anyi wa ni biem enti eho no de sweetie se wunya ba ma foforo amesra wo ye nana ye nkonkoje ye nana ye mammoso ye nana mmoso abra wukunu namba adum wo atwanse na wukunu fra wo fo na adum ye hwehwe wo ba bia ye nhunu ansa na akirei mefo no beso ye eho no eye ma adwuni mu na eho no kura bi entwamu ewo ho na de twanso ne se emema na me pa cho wo maame mo bo mu brazia no ya sesa ya bo brazia no da bia de so maame mu eba
ebe wai brazia ni gu ho ansa na no fo ni mu asane agu fom mesra mema no ayabo mu brazia no ye kwa ye de omukọ ye ba ni abesane agu ho no mesra sa mema no omunso aware a omumpom ba bi ntina na ye man na ware ye man enye boy ene ware it is a wo ye boy na da so tua brazia no a mesra ni ye ba ni abeyi to ho amo ahye wani mu a pe oba bi tina na Maa Akos fa fem sisi a wafre Foster friend wasi ekira no pako ye gate ya danase na no ye adwuma no wo ya danase fofo na afre no maka kire no enti nyame ya dum o kira no patutututu ono na bedi nkan ene de omra na eho ne de media sweetie me ho ne de manye na ani o ye bibi ade sie ni kunu na ni kunu be hunu ye enti eho ne de entwa yie na sweetie ade a esese o sa ye no me de me twa wo hene ba ohene ba sweetie ewo niema bi wo esese wo hene ba ebe chire yamuo niema bebre bi wo ho a menti ase yie because ba ma ni gidie sawo ni mu na oba bebie wano a chire se me de menji mani nwie die wonyi wani nwie ya ye kware so wonim se woda so ya akora mesrew no pa ba bi atena wo pa ni gie ni ase wona ka cho sa awade no ya ni gie sa eti ene wo pese oje wani anu watena ba bi ni waje wani na be ma ni so obeba ni de Maako me nka ho bebre meja ya to ho because a man no mo ho hene a man no mo ho hene sweetie ankasa so so ni ho hene se kira wa o hene ba mama wo de won tato na me de be tato Maako me de be tato me de be wura na ni ase eno je anka ni ja nka she brazil ni mo ka fe na me be sane agu ho nti wa ma fanto aso eti Maa Akos wo amade a mesro ma me fanto aso eti wo ba so dia na wo be kire yemu ni nyina ye nyante ase eye filters bamboo toilet roll na make for dia ma wo ye de pampro ankasa na ye 100% organic 100% bamboo harsh chemical bia enim enunti use filters bamboo toilet roll no na entumi mu eye moto etumi absorb pa sorry enyumakuo afiefie mu school for no eye filters bamboo toilet roll na ubehu yen ewo eye ata nkwakwahye LP North Industrial Area enkran upebi etu a friend number 030 222-4843 030-222-4843 kuma say 0550-000-990 0550-000-990 bomodi ane fre to be nekoton na ene filters bamboo toilet roll ne dwa ene woso evangelist mame kisi ware ye no adi mfie say 18 immaturity why cry na de ma ware abusuan na tena se no a akola mfie du nwotwe fe na wawie osi GHS na no o body ana na ntimi body water na abusuan tumi tena se akola o mfie du nwotwe o nwura ware na first and so no edi say omumi enu nyina ahade akoso o mu ya immaturity because nana na kuye ka enye boy na ware ena enye girl ena ware eye man nti aware ni koma e ka se ye fa adwumu hare enkomu nti adwumu hare na akoso omienu no eni gie no wo ho point number 2 wo sweetie waya ma foster ehun se die si pie o ka chense wo de wo pepie wa adopt wasuan nti du vase da wo ko du halma ko transi na man wa fa wo de adenti no no ka kire wo se men ko wo nana ho wosimeko metitetere wo ka me kokora me nkra na me ko mesle wala awade wede me nyini se be first abeba china ni nyini se be na mum wo besa nya be ma foforo sa titintintin na wo ma bi so eri titintifie ni aware mu ni ade so fi se wanya wura aware na se enti wa wie wa secure ya hye ne kawa but ene ya nware kawa o e hye no toro wo ze bi ko bi bia bi tu kwase ya hwe hye me nyame na musuro no nye nipa minsuro me yere minsuro me sofo minsuro me bishop say yes makotwe mpra I don't fear nyame enunti we awanyisi ahye kawa wie de be ma be ka omfa enu ana obeye okohwa wo nana na wo ma me nwa na mebu wo no wo mutimi hwa wo nana ana no waje ata wani ase ene wo ware du wo nana be gu nu du
enti nana yesra wada onana no jan life man wo yare a bo bi man hwawo o ma empo bi man hwawo se obenya foforo onya foforo wan fa wo yare no anfa na tete no this one na be yen kwan ma this one ni dukuru befu na ekobasa na okoya na obai ye be sere abusua no so amotwan ase efie wotweni abanta ndem nsa be se mo ontrans na mo fansa mere no eni enya ware esa yam ko ho foster so be ba bia na ehuru ho because oba be kan de be bia table no be dane unsa me man ma wo fro mu no mu jitum so mbaba let's on the point da bia dane table ni dane da enti foster ya Judy wa shema abo nyame ya dum ochina me meduru 5 ndu so ba be bia gate me nu nyina be wura office ni akwa kwatrase ya be be so so ade bode hu be fa na no yere ma ko make ha be se be ma ne so be ba tina wo so bedru ha enti wo da me twa na se the SDA for ye hu esi aka adwam na idi mama the nyambo ochina because in fact SDA ni pa ma wa ware ti say ma me na no etina asana kama no yo na wo da mpaso o ba wa sa fa ma se de na da ware no ma me no ase me ya ma mi aso record be ni aso we de ya mo dwan ase dam ni so mama nyame ya demo cha so na me nyina gum na ma bre be ba ho baby sa birthday asa yo nyina ya ba sa e ka wasa baby me pa cho pa me pi wa kwa ahoma so me kwa ahoma so me kwa bibia ba me bo ha Maa Akos me je so papa me da se ye matiefo nyina ha e de ba Akoma mu nsam dwumadie so se ya wada bia ye ne wo ehia edi apomde ho enkomo no enenso ebre na so Piwak natural ye ne de 3p garlic mixture abadwa so edro no eye papa o wonso obu ho no Maa Akos wo ye edro badwa so enso wonum bi nokwa I no esan se do nya papa now so Piwak natural de edro ya ne ye now so ye sanum bi 3p garlic mixture eye du papa unse ema ye ntampa dra enwo no but 3p garlic mixture enye dra enwo no titena mpanifo ta aka se edra enwo no ene sayade sa ebene de ase na ya yira o because 3p enyo no enso sayade pa my friend say a madru because kama ede ena enye say de frem wo enwo na obeti wo mu no asanka nka bia beti wo mu no ma wo hu se wo no madu papa na 3p garlic mixture me ne wo ka ho asem me dofo wonya bi na sa wo no mu a eboa ma ho ye den da bia ma wo ye soronko esan say ene awo na ba enti sa wo ho na wo anya adro bi se 3p ano no mo a wo se wo sora no pa no aye no fun ase sore kwa adwuma ase san so da e wo se wonya adro a esi wo mpetifi anopa wo di breakfast wie ya na wonom bi wo se da mu ni nyina no wo ye active o ho aye den e san se 3p garlic mixture ye adwuma wo bi so wonya mojabroso medefo ye 3p garlic mixture ene beboa wo e mojabroso ye ka ho asemi se ye wo kan sa gra se pressure ene say ye brofo sem pressure me pa cho pressure etimi ni panya stroke nti se woni mu a ene ye ka kire wo ene wo asem po na me no ba be ka pressure e mani panya stroke nti hwe ni say won say pressure no emoja no a edi afurusane woni padua ni mu no won say Maa Akos Akoma na pompi moja yetu Akoma na edi sa afurusane no e pompe na aba na ekọ na aba saa ena ye wontiri bi so woni padua ni mu a eyenum na emoja ne nam enti se obi benya pressure enti na moja ne nam mu no Akoma na e pompi moja ne ba no e the force ena etwi fantini num enti wan hwe yi a adwene mu no se moja ne bi nso kɔ hɔ edi sa adwene moja no a enam mu no enti ne bi paya ebe mo nya stroke na se pressure na akɔfa wo ya brɛ wo ana se wo bi a wɔyɛ kɛse moroso saade ebetumi akɔhyehyɛ enti ne mu emoja ne ntumi nkɔ enti wan hwe se adwene na wo se moja kɔmu no entumi nya kwan nkɔ esan se enti ne mu asisi a obetumi nya stroke esan se emoja no a ɛkɔ no ahoɔden wom oxygen wom aduane nuro so wom enne ma adwene yete yetimi dwene yetumi kasa sa adwene nya adwuma a onima be ye bi amfa kwan enti se entire mu sisi na se enema no emoja na ntimi amfa mu ankwa adwene mu a na te sa adwene no enya mframa
enya moja enti niema be hya ase ada enti ni beda e wa adwene mu ubenya stroke enti we chese emoja broso ya ade bi a ehu edru so beboa na atu moja broso ase no 3p garlic mixture enti ade na wonnum bie na ema wo ho ban ema wonya moja broso na echi na nkonkofa stroke emrewo ye number ni egi na freyen se bia wo na wonya stroke no ana wunua bi wukunu bi wodofo bi a koto 3p garlic mixture ma no sisi a ebeboa no number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na stroke no se eye obi a de obehu se nipa ni nya stroke obon se oho no a na ne fa eye ni du se ye ne nsa ne mu ye ni du o pagya ontimi pagya ne nan so na mu ye ni du o sempaboa kro na wura ohun sempaboa na woro e ho na ne nsa ne ne nan na aye titiriti e ho no mas na ni so ye ni wisi wo ka asem e wo sanke ye di nkomo no me ka obebi na no aka bie no gi se bia be 3 minutes na ase na no na wo bie no emu aye ni du e ho na ni so eye ni wisi na nipadua no ase da bia se no ho ye ni basa me do for entra o masa enka ye emebo edru ebeboa eye 3p garlic mixture na obi so nya stroke a won hwe ebetuma bre wani fra esan se diabetes etimi fra ni pani ena se wonya diabetes so na se wan so ano a e de pressure be sa bre pressure yin so na ekofa stroke aben entimi do for edru bi se ye ka ho asem a menka se enura bu Ghana enti ebetere fidie no so ani yedwianum me ba tonya numdwa 3p garlic mixture ya so hwe ne yedi ho adanse se edro no eye wodi agie number na yenkoti adanse bi mra sisi a number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi a wanya stroke ana wo mojabro so no medofo edro ebeboa eye 3p garlic mixture yɛfɛm na kwa me taxi driver na enkane na misisi ɛso misisi ama kame na ato na twetweme nya 3p garlic mixture no aboa me pa ɛde ama number ko pɛ maga na ma koma te keme wo be ne mente nti mama ntobi so do ni de ka pa na sai na ma koma shi me pa me tobi no me yanti sia dia ja na me yafu ya ka sabati me no ya no yafu na reduce ma ani me body na kama pa adoni powerful powerful me see me india dance sa da mo do na nwa papa me pressure ko so pan na ma koma na me bre sisi ato me no ma no ni nyina jai adoni ya minim de mo dia ye but masa bibi wo me see nya mi sra mo pa nyemo 3p garlic ya kamena na free wuko dwene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebejane se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam enti aduro no a we yankase ya heda akotwa ne yebo akere wo amanfo adanse di a wonum aduro no dia ya ma wo mo enti wo de se wo kumase ase ya kokolena heba dani heba kriske heba ubenya bi hofo enko Albert Sam ubenya bi takrade eye AA Mensa koforidua eye Gapson Pharmacy ena wokọ wanso a mumuni Away Enterprise oni cathedral ne diuhwe ni mum wokọ enkran okanhia Kingswalk enikop Sam heba ewo ho ashaman so eye Ekus Pharmacy Little George ewo Tema Community 5 Health Alert Clinic nso yani post office no di nhwani mu ewo Madina enti anu wa hye no nso hofo ebekọ Albert Sam takrade eye AA Mensa na Maa Akos yenka tiefo se unso bu on ma okowura adwae no wokọ akodware a wodi se okanka ne woma ye wo ayi ade ese ye di bonsu egu ye hwen wodi ensu no ayi ni to bucket ni mu anu wa hwe egu ni tirim especially ye mema no nso ye de ana ye ndan horo ye tirim this ye akọ saloon mema no ana wokọ hyehya wase a wo bie ya na egu ni tirim wan hwe ye betumi atwa hwe e wa adwae ho enti wo bia wokọ akodware a sempo shawa na wokọ akọhya ase a eye di kan fa won saso ne bugu na ase ansa ene ma no so fapel no tu ensuo no mu hwiegu na ase ansa na wodi nsuo gu body ni nyina e ma stroke pa saade no e betima mo wotu ahwe because ase wo bu nsuo no gu tim no emoja ne the force
ɛna ɛne nsuo no agyese enti betuma mo ni so abrew omo low pressure no omo ta etwa hwe wa adwaye because omo ta ye saade no odo ye anu odi nsuo no gu no ho ebetumi ekun enti wo kodware ade kan fa nsuo egu na ase ye number ne friends si a ne anu ni nkomo so wanya stroke yade bi na e hawo a 3p ebetu ase number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture edon de hiam sa obeto na obenom eye stroke ana woni ha okra wo de to ne frɛ yen ne ani nkomo da se ne yebese hia mpanya mi sha mi nua ba ko na do se wodi yakọ piwak natural for akache na yakọ akọje 3p garlic mixture amansan age atum edro ba ko pe na mom no ene ma menkanfo eye choco eye top choco na menkanfo ede amawo top choco chocolate spread no de onua mu amope pano no pano lovers no me pacho koto pano no a na wabomodia ma wonsa aka top choco chocolate spread no na fei wo de afem na wakasa udia utumi se ampa wudi ade ede yie pa wo wi no ma wonsa aka top choco 3 in 1 chocolate drink no na eno so wabomodia na je se ene wa wunim wabubobi na fei wudi agugum na wo wi a ubon se what men kama eno any breakfast ya bibia wo mu dada eno nti de wunya any wonsu ohye na chese wo ena wo kro no eye top choco chocolate spread me pa che wo ma wonsa enka wo de esisi afre 0243 033 033 0243 033 033 no ma wonsa akabi grow fine eye mojedro papa mojedra onum a wo bedidi wo beda eye wonan wonsa ye tititi ni na ebe free ho sanso ena sa wo menses no enkoyi a bibia bekoso ye ebe amount bomodia na eko misie ba kole na akeba ena smart eba Fred Mens apidam pure leaf chemical na eba show biemo se wuko okanshi drug lane so a onsa ebe kembe na bibia aye kama Fred doctor e was 0244 596532 0244 596532 no ma onsa aka grow fine no ebi na mom no Dr. Mafo Fertility About Center awo fie wo ya awafo munya awo a eye Dr. Mafo montutu mirika mama na mamoto na monko Dr. Mafo Fertility About Center na obawo ama wo mo twetwe wudi hu few no wo ma hu wasi utrase na akoda so wawo no emfie mienu komiensa ontumi enante waka fom ontumi nante Dr. Mafo babu o atonsu esreso ati ebisa baase wo ben Presby School no fra doctor e wo 0244 411099 0244 411099 Dr. Mafo ebebu o na jesa won so watumi anante oba no fly away travel consult wo pese wutu kwan UK, Dubai, Italy, yado beko baby apeso tu kwan ko bi akata World Cup yado wo ekobi enu ti bomodia ema wo bi enyi sikani na odu betu kwan behwe na waye usete bomodia ne ko fly away travel consult ye ni wusika ye wo Kumase Ainsign Bonsium frɛ 0543 888 773 0543 888 773 me free ball fly away travel consult wo dawure wo bia meka asemboni bia fa wonom ho enkyere meda Dr. Mensa back clinic Dr. Wonder kwotwi ene wo woni Guinness Depot ene hwɛ ne mu Dr. Wonder yade ben hamakasa wotena bebuom wasabroni yade no ma ne Dr. Wonder no wo yade pa ne nroka enu nti yade bi ene wo namu awona wo hepatitis yade diabetes wo fichi kromu wo kidney stroke ene ha wo namu san yade na asthma Mr. Dr. Mensa back clinic Dr. Wonder bomodia na fo ani kire ho na yade duru ne ho a etuase yesoso enkran Medina Zongo Junction man FM danimo kaswa one sene senior high school hwanimu ko foduan ka na babia na yekum nam no Takraze secondary college no one ne di hwanimu sunya ne Presby Junction one municipal hospital hwanimu takwa Dr. Force no ben Central Church of Christ go so main lorry station nuko no fin post office one wo Fred Dr. Mensa was 024
024-5958-768 024-5958-768 na Dr. Mafo wanye was Forensic Ventures and yena yede Zahara enupana ba Zahara mixture ne G capsules no yedro ankasa na ubanum G caps ude mixture no and benum G capsules no enamu sa yade nyina betutu afri ho Zahara man capsules bema wabo adabrejo wodi eno no and hindi aba mixture so no malaria fever typhoid ne diabetes etu ase deku Zahara no pain so kama for bomodi ane ko kan shi drug line heba ne pharmacy shop mu fa doctor was 0246 348334 0246 348334 na Grace Gift Tobacco Clinic and Laboratory Services cancer prostate enlargement awo and awo per fibrous stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria and ulcer yade bia dru Grace Gift Tobacco Clinic ya na chese wutun se yade no wo pa ba bia to pia fajan wo bre ye wo kuma se ohim school junction ohim ama from Barakasi road ho na enkrande Grace Gift e wo new Achimota petroleum bangaro ho afre 0543 320030 0543 320030 Dr. Gbadema Herbal Center Gbadema Garlic Mixture no ye de prekasa garlic lime natural herbs ana ye stroke yade sadia dorododo wofu na ye kapu no Gbadema Garlic Mixture bema waba dabrejo wodi ye big man capsules ena Gbadema ko capsules no numbom na wo begina so badwuma amoba no ayiwaye na Gbadema ko capsules no de tuyamtim eni ko kwase Emmanuel mudi enie Gbadema ladies capsules ebe clean wakoso kumenum e wa ye dry aye clean na ye tight wodi agade godesh powder na asthma yade ehu na ejewajo na wo so say fie enka wo kan shi dragline tinata the center benya bi ashaman fonko ekus ne Redeemer Pharmacy Carnation Kaswa fonko Tribe of Judah for doctor was 0248 288788 0248 288788 ofra kacha Dr. Maa Akos say beje adro papa ne bi ennom kafefe what's talala na low sperm count ebeko bema waye mra wompem wo de boss one waje mu ekuro ni sansa gu bema ho ana sufita bi fru bema no ba oba enka ewo ho wase no aye nsuo se chaw emu nche so wonni feelings unfiti kromu de ne yeko ekuro ni sansa gu bemu kafefe talala na no mema ne mebi frem mo so mo ko mo nya bi me pa che wo ye de bi akogum enu nti mo nkogye daniel ba kwalenak apidance madebo boase owusko bi nkoko frɛ Harriet was 0207 183 819 0207 183 819 kafefe waseta talala na mom eni da so heba clinic die eni yade oye special wani na ya wo ya chese wo mo akwadre pa wani yade hwem enu nti no wani say ye glaucoma eye pressure eye cataract ana wani no wo hwade na ye bebrama wo hia eni da so heba clinic ena eni yade no eno me specialize eni ye ukọ ye betu ase e de ma hernia fibroid diabetes enu munkasisi yade stomach ulcer hepatitis eni yade aka de eye bonus obo wansa no say ya na etukọ enkrantabora arhaji wala ko junction one wo kuma se patase brother man ho obenkwada so estate wa buno east chiman have got so hotel region or ho 0540 864 232 0540 864 232 na anyone in komo NS aba industry at the NS ointment aba stretch marks oba ana bema pimples we you about the sense answer nantemu apropro chicken pox so ekro eyam dandruff wona mani ejese emuamua oba odepua odie eye NS ointment emane memenku tuntum sa kokosa chocolate awake natural capsules esiesie bema ne mema yom ayemre esiesie oba oni atenka ne fiti kromunye na asa to when watumi editi enu nti mama monsaka NS ointment and awake natural capsules for Dr. NS here was 0245 079915 0245 079915 and Cash Drug Line Kinswaka about Repatch Ventures Tenated based on in the safe pharmacy rejoice mubenyabi kofo duafo nko gaps in delight drug right and abino and koko wusko be hillside and a baby Kaswa Tribe of Judah kuma say Daniel by Misty Kwalenak have made and a Chris K Freya Rennes was 0245 079915 0245 079915 Shannon so Ayona Pharmacy
wɔno ɛna afa phone insegment no ɛho ka wɔde piling capsules ɛne ne ointment no ɛde aba piling capsules ɛne ointment etu kooko ase na ahye kooko ase wɔnom piling capsules na ɛhye kooko ase ɛwɔ inside na afei wɔde ointment no afefa de apiepie abɔnten no so ne nyinaa ɛbɛtutu fɛ 0597216047 0597216047 hyɛne so sɛ deɛ wɔpam atade ɛhyɛ me ɛnyɛ ready made ɛyɛ Josie fashion ɛna pam yɛ ɛnu nti baabi awɔ aburokyima mu Ghana henefa ma Josie ɛmpam oniema ɛma o fɛ no ɛwɔ 0243 0243 ma ne mpam wɔ wedding garden away bibia ɛmfa ma aburokyire yɛpam yɛ de bɛbrɛw she's ɛna ayɛ miti kama deɛ ma me wei yɛ mo wɔ miti so wei no ɛyɛ rake ɛna yɛyɛ ne kama frontal ɛna yɛde ahyɛ me nti nso wonya rivon sɛ ɛyɛ kɔnra na sɛ short one deɛ wonya bia ma she's ɛnyɛ wɔ rig ne nyina ɛfama aburokyire da bia yɛde bi kɔ daa fɛ 0249 155776 0249 155776 she's wɔwɔ Kumasi Sports Stadium wɔne Unity Oil no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu bɔmɔdia na ɛkɔ happy birthday ɛwɔ hɔ na ɛnɛ Akoma Christian Ajiman CEO Tabia Company Limited we free yani ankase maame Madam Fosti ho was happy birthday Akoma Yera Christian Ajiman CEO Edema Tabia Company Limited happy birthday bio Akoma ya echa mensa yani ankasa Pastor Evangelist Samuel Mensa neba ya echa mensa na ye na woda we free Nana yere eho Akoma FM wasi ye chamens happy birthday Akoma happy birthday Akoma Crystal na adoma afrane wei efri wo papa ora Emmanuel afrane ho owo Akoma FM happy birthday Akoma happy birthday bi Akoma Daniel Mensa wano na ye evangelist eba no Daniel Mensa o papa o say happy birthday enko enfama. Do you know that thousands of Ghanaians lose their lives and get injured every year due to road accidents? Do you also know that wearing seat belts
no to buansa eno an wasogu so awutie ne dane duru ho a yankwa mane so ne ya frefo nkodin komo 0322498035 0322498036 and 0322498037 within the baby free. Hello, within the baby free. Marco, the man I am quite. Marco, one of my school, I'm going to work by and I'm not do our projects in so and that's what I see. That's together. Marco, let's see how we I'm telling you, I can be a little. I'm coming from my one to do to the day I'm now. I'm one come up with here, say, and Palano, and Mama, because you must be a share and Pala and your Muja. I'm going to Namikasa, as you say, not offering. Ahomano emunye 0322498035 0322498036 within the baby afrefree. Hello. Yeah, within the baby afrefree. Okay, we need the basis. Okay, I'm going for you. Well, I will thank you. Now, the only concern is I will be so clear. The people will be able to say, I have a monk. Na sababu kwa kuwa mbona kama hiyo ile ka maneno asa hapo wako na sio kwa ya mtu anataka huko ikiwa wale ndio wana hapo ndio so mama ndio homa wale mimi hebu mtu bwasia so kama bwasia tubwasema huku ya baki na sio tie wale bebe ndio na sasa so ya sasa ndio ni ndio ni ana sasa hapo sasa ni ya bro ikiwa sasa huwa ndio Yami Aisha Papa 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby free. Hello. Within the baby free. Andrew Sinica and mine pataki do zengote. Yo Andrew sia. Bagu. The process of me question you know. Awale memra wo ma na se emremi. Because power Leona, and you see, you say, emreni, and say, once upon a time, they're touching then now, we're not seeing what penny given. Now, while you're walking, say, Valentine's Day, since you look in Pesa, and you're calling it, it's up to you, question, and man, it's a woman. Me da se papa nyame ya dom ochina won be you question no ano kama ede ma medin ede Maa Akos program no Akoma 87.9 FM nyame ya dom ochina fieda boja ye na sabre de ebusu apani sami e champion woni na godie ma konfo bagie adwa godie mu nsem ekotwi ba breman me pa cho aha e na ubenya efrinti enyu afidie no enfri akoso a ene yentina Akoma etansiona yetu diatina all day. Akoma etansiona yetu diatina all day.